побросали все. Вот это. А если бы программа была сразу, он бы отметил, какая первая, какая вторая. Вот. А это уже типа вещается по кольцу, да? Все уже, мы уже в эфире. Отлично. Вот зеленый горит у меня наверху, это мы уже в эфире. Отлично. Все. Упс. Ага. Какая-то бумажка. А это не мои стяжки, это ваши. Это Маша. У Алимы Софьевны там есть первая и вторая. Готовы говорить. Все нормально. Так. Инеш, я не знаю, как они там эти, как называются. Ваня тоже не знаю, уже не знаю. Так, начало в 3. Да. Все, пошли дышать. Сейчас главное, чтобы никто здесь. Ну, А здесь уже не сядет никто, все. Тут уже понятно, что здесь занято. Вот так вот даже сделаю. вот здесь вот тоже, чтобы места не занимали. А? Ну, давай здесь 92 нужно. Так, пускаю зрителей. 92 нужно. 309 309 309 209 все, что у кого надо, не надо показать, так, здесь кого. Уважаемые, кто занимает вот эту сторону? Идет прямая трансляция и в интернет, и на ТВ. Не ходить во время песни, не вставать, и головой в камеру не попадать. Здесь не занимайтесь. Да, туда дальше мы идем. Пошлите, сказал. Татаринформ и Татмедиа. А куда они распределят, мы не знаем. Это... Ну вот сейчас в данный момент прямо уже на сайте Татаринформ уже должна идти трансляция. Ну, в интернете. Татаринформ. Да.
нажимать нужно, просто пальцы отрываю. Он записывает.
Показывай. Где начальник? Так, вот, значит, куда-то вышел. Сейчас я вам покажу. У нас кто, Мубаракшина? Да, ну, Я про нее. нет ее пока. Она придет с своим ходом. Она с вами фото? Да. Я смотрю, ты очень трудишься, как пчелка. Вчера ты куда-то там за границу ездил. Вчера уехали 34 никак. В самом центре еще 2 деревни, в одной деревне 2 предпринимателя, в одной 1 предприниматель. Ну, самозанятые. Про них что? Про них. Дорожановский район. Короче, да, Красноярский район, и плюс самозанятая, и плюс праздник. Под МС, это гусечество. А сколько знаков приехали домой? Начальник вот этого всего концерта. Приехали мы в 9 часов. Вечером. Да. На целый день, 4 утра уехали. И сегодня опять. Ну, почему? А что нельзя ездить? Почему? Нет, прям вот условия, что ли, у вас какой-то договоренность, что ли? Ну, я не Как, знаю, как какая-то это выглядит? Пожалуйста, ради бога, я ему дал. Но он же не ездит, он не хочет. Нет, то есть это заставлять у вас нереально? Вот у нас в Султанове как? Чисто офисный, он никогда не субботний, не праздник. Это как? Само Ну, собой. значит, ему достаточно. Не, ну бывает, что людям тоже не хочется. А как можно сказать, вот ты не едешь ни хрена, что же не делаешь? Вот такое не бывает? Нет, мне деньги нужны никогда. Нет. У меня 3 кредита у меня. Я сейчас не про кредит, а в смысле, кто-то ездит, Я кто-то не езжу ездит. только из-за этого. Понятно, из-за денег, не Всё. здоровья. Здоровье будет, конечно, но оплачивать тоже надо. Занимать, перезанимать. А он что, пенсию получает? Зарплату? Пенсия Ну, видать, шикарная. хватает. Пенсия не шикарная. Ну, 2000 он получает за ребенка. А так 400 получается. Я все удивились, когда он сказал, помню, 16 лет выжил, никаких заслуг, ни на что. Звание есть, нет, это есть, нет, это есть. Все дальнобойщик, если Ирак бараку, нет. За что? Все удивились, ни у кого. Сам сказал, видишь, что тебе Тогда все на месте. Тогда все на месте. И то 14 все равно для оператора. Тоже все равно солидно. Обычно я думал, Я не знаю, какой у него стаж. Не знаю. Вот. И какая у него зарплата. Какие зарплаты взяли в пенсионном фонде, там считает компьютер. А как может считать компьютер, он же не знает, в каком месяце, в каком году, сколько ты получал. Трудовой же не пишет. ничего в том-то и Но дело. они говорят, что они берут информацию, куда мы отчисления идут у нас, вот оттуда берут данные по зарплате, и там уже считывают, какие большие зарплаты. Но нужны, по-моему, сказали, не менее 5 лет. 5 лет. Вот. А у меня, по-моему, такого нет. Вообще нет. В твоем стаже 5 лет. Стажи 5 лет, у меня 25 лет театр комплекс. А что, господи, нет? Там зарплата, Yarım А, копеечная. конечно. bilmem. Все равно это большой штат. Да? 13 дадут, там 12 500. Но больше я не думаю, что надо рассчитывать. Мне приятно, мы вместе с ним учились в одной группе. В техникуме еще. Можешь пойдете чуть-чуть. А повыше уже не получится. Сам Казанский, у него двоюродный сад, это вот Зеленодольский живет. Чуть-чуть повыше подыму-ка. Сюда, наверное, сюда. Вот,
Слушай, я боюсь голову, чтобы не зашли. А салатик по-милански не хватает трюфелей. Да. Это вот за что он так гласит. Это я сам читал, на самом деле так. Иосиф Видов устраивал из пенсионного фонда. Ты собираешься на пенсию продать, да? А ты знаешь, что ты сейчас садишь, как? Он официально работал до 93 года. С 93 года у меня отнажать никогда официально не работал. Стажа не хватает, это как домохозяйка. Мужикам 70 выходишь на пенсию, а женщинам 65. Если у тебя не хватает вообще ничего. По минималку. Бегом не расстроил, он устроился кем-то там, чтобы хоть как-то успеть до пенсии 60 аж сильно отдать. Ну как закон гласит, если у человека нет стажа, вообще еще на 5 лет подвигается. Я про себя не знаю, я впервые. Ну, у вас такой глаза, я же работаю, мало что работаю. Значит, надо задать вопрос, как бы это... Юристу задать вопрос. Потому что... Вот у нас бывает же, никак не могу попасть там забреду. Конкретно спрашиваю, кто я? Мне прийти волнует, кто просто свой статус, кто я вообще? Короче, вот так. Это я под себя говорю. Учитывая, что мы мои 3 года куда-то под остров, видишь, может, я много баранчик, непонятно, кто я. Надо вот юриста поймать. Наши трудовики, должны быть. Ни бухгалтер, ни которого там еще выше. Вроде как отчисление на рабочий, да, что-то вы не пишете, не имеет права. Договор такой. Какая разница? Я, может быть, еще такой какой-нибудь красивый. У нас все равно. Как минимум 3 года еще впереди. Минимально там, как поведет. Но сегодня мы она уже уверена в том, что ты не сегодня. Да. Поэтому не память ничего. Она в родителей, я помню, отец, он я сейчас
Идиоты. Они же сейчас ссылаются на Запад, на Кроме госслужащих, кто-то госслужащих. Мне что, 2,5 часа назад стоит, что-то не фонтан. На первом ряду я сейчас там не стоял сюда и полетел. Не стоять, что ли. У нас собираются уходить, сидят, сады до конца года. Уже убрали. Его, должен, говорят, вообще уже не будет. Все, только останется от него. Hürmetli tomoshachilar, bizning bugungi kishamiz bik seryoz deb ekan, urush aytib ekan, bunda kimlardir borda urushga Tatarcha oluvchilar. Прямой эфир bora internetda, shuning uchun zalda yuruvlarni ko'pmidir urushga to'xtatirsiz, gilgil yuriga yaramayashib. Hamda endi bizning butun yerda kameralar turadi. Shu kameralarga boshlarimizni azraq qarabroq saqlab olib elimizni yaraymi, ishib saqlash bilan bog'lar bor, bunda ko'rib. Shuning uchun butun dunyoga internet orqali прямой эфир bora. Yaraymi? Rahmat. Хотел сказать, что здесь все равно громкая музыка. Чтобы вырубали, я обычно прошу всегда перед спектаклем, Это понятно. чтобы вырубить. Вот в театре канала хорошо, там есть глушилка. Ну, тогда тебе будет мешать. А мне будет, у меня сигнал не будет. То есть я прошу Омреза, чтобы он не выключал. Но со сцены, чтобы сказали.
hürmetli tomoshachilar, ozgina kutamiz. Bizning bugungi ijod kechasini o'tkazuvchi kishimiz, mashhur kishimiz Apazdovayet. Şuna qolib yaratadi, shuna ko'ra afv etilsiz. Hozirgi qo'shiqlarimiz edi, qo'shiq bilan biz yigitlar, ministrlar, haqqalar İzlenmesi selimizin samый главный kişi kilgenişi. Kütübemiz Leysen. Jırlap gitti. Indi bilen hürmetli tomoshachilar sizga aytib ketamiz. Biz bugün sizning bilan birgalab radio tinglagan şekilde bo'lamiz. Ya'ni mana uyda radio tinglab yuribsiz, kuxnyada. Qo'llaringizni ko'taringizlar. Kimlar radio tinglab yurib kuxnyada? O, shida 8 to'g'riz. Bu kishi bog'chada yuriydi. Aha, bog'chada ishib qolsay. Aha, bor ekan, bor mana tegi boshlar bormi? Kimlar radio tinglarga yarata? Mana aytgan yaxshi. Shuning uchun radioni tinglaganda bitni o'zingiz bilasiz. Andaga artistlarning ko'pini ko'rib o'tirib bo'lmaydi. Biz bugun mana shu sahnada endi ishladik shulay qilib bütün artistlarni da ko'rashyapsiz. Alloh bersa, Xudo bersa, bugun sizning bilan birgalab biz endi bir 48 yilchini tinglab ketiribmiz radiodan. Shundan bunda olqishlar bo'larga tegishli. Hozir davom etamiz. O'shada tomonni kutamiz ekan. Xayrli ishlar, ketdik. Olmadı
Ленар Алимовлар. Бик рәхмәт. Аларны тыңлап киттек, җәүдә табигый һаман күренмәй, кайдасын инде. Кайдасын. Әнә, ва, килеп тыңлап. Хәлләр. Бunda алкышлар күбрәк булса инде терәк инде. Путин для Шойгу сөйләшеп торалар. Путин тигән Шойгудан сорый: "Ты зачем опоздал на совещание?" "Пробка ты, Владимир Владимирович, ты фанатта, ты что, дурак, что ли? Какая пробка для тебя?" "А зачем пробка бар?" "Яме, похуйдин." Шулай була. Андый хәлләр булмалы. Табигы без бүген инде сезне чакырдык шушы радиога. Сезнең белән әңгәмә корып алырга. Инде күп кенә сораулар әзерләдек, күп кенә сораулар җитмәскә дә бәлки. Шуның өчен дә инде без хөрмәтле безнең радио тыңлаучыларыбыз да шалтыратырлар дип өметләнәбез, чөнки бик күп кенә кеше алдан эфирга шалтыратып әйттеләр. Бүген Җәүдәт Гилбанов дигән кешенең бәйрәме, аның иҗат кичәсе, аны радиода көтәләр икән. Шуның өчен сораулар бирергә ярыймы дип сораганнар иде. Шулай бит? Әйе, менә шуның өчен инде бик күп кенә сораулар әзерләдек, Җәүдәт абый. Әйдәр менә башлаганчы шушы матур бәйрәмне, менә алдагы бәйрәмнәрен буйлап бит инде синең шушы юбилей уңаеннан да, яңа проектлар белән дә иң беренче шундый сорау. Менә кайсы яктан син? Син. Әйдәр дөрес, син инде яме. Синдә. Мин үзем Казан җегете. Казанда тудым, Казанда үстем, урыс мәктәбен бетердем, 30-га хәтле татарча сөйләшмәдем. Хәзер дә инде сөйләшәсең. Аллаһка шөкер. Чөнки хатын өйрәтте сөйләшергә татарча. Рәхмәт аңа. Икенчедән, минем әти Теләши ягыннан, якташлар, әни минем Биек Тау районыннан. Менә үзем Тиякка да кайтам, теге Теләшиләр әйткән буенча, Тиякка да кайтам, Биякка да кайтам. Бездә шулай сөйләшәләр. Тияк дип сөйләшәләр. Менә Биек Тау ягында анда инде анда кайткач инде теге ничек Мишә шәйкәсен килә. теге ни анда шулай сөйләшәләр. Писәнлектә каса сөйләшәләр. Анда айтып, шулай бит дубязлар. Менә безне дубязлар тыңлыйлар. Алар миңа шулай диләр. Менә анда писәнлектә каса сөйләшәләр. Әсе катык белән. Зур рәхмәт Җәүдәт абый, бик зур рәхмәт. Инде шуннан да без якташлар дип әйтәм, чөнки мин үзем дә шул яктан бит инде Теләши ягыннан бездә шуннан да Тияк, Биyak дип сөйләшәләр. Теләшиләр бармы? Менә мин тагын нәрсә безнең хөрмәтле тамашачылар шуны бер сөйләсем килә. Гөлүс белән без туганнар кебек, чөнки аның бүгенге көндә аның әнисе безнең Теләши авылында булган нигезебез бар, исән-сау, әнисе шул нигездә яши, Аллаһка шөкер. Нигезебез исән-сау Теләши районында. Шәп реклама булды бу минем өчен. Менә бит рәхмәт, рәхмәт. Инде менә радиода булгач бит инде сораулар бик күп була дип әйттем. Шуңа да карамастан инде без бик күп кенә яңа яшь җырчыларны тыңларбыз бүген. Чөнки сез аларның беренче адымнарын ясаган кешесез бит инде. Шуның өчен дә бер кайда да ишетелмәгән, бер кемдә белми торган җырчылар да булачак бүген. Тыңларбыз без аны радиода. Әйдә менә иң беренче берәр җырчыны тыңлап карыйк әле. Кем булыр икән? Әйдә менә мин бүгенге көндә ул инде ике баланың әнисе. Без аның белән укыганда таныштык, ул әле студент чагы иде аның. Мин аны ишеттем дә, тыңладым. Әйтәм, әйдә Лилия җырлап карыйк әле дип җырладым. Менә шундый җыр язырдык. Әйдә менә шул җырны куеп карыйк әле, Лилия Погодина. Җырның исеме әйттем. Онытырлык та Җәүдәт абый, чөнки сез бүгенге көндә меңнән артык җырлар язгансыз, шуңа күрә дә онытырлык. Ләкин әйдәгез әле, менә безнең радио тыңлаучыларыбыз, тамашачыларыбыз тыңлап китсеннәр әле. Лилия Погодина. Lisa
Şeşek. Olmasam bizim alan. Ben yaratam şeşekler. Zor rahmet Liliya Bagudina buldu. Sizin karşınızda elbette Cevdet abi indi şu sıralarına gelgende bugünkü günde bir festivaller var bizim Tatarsanda şulay bit. Ул Россия Федерациясында да шулай indi, Татарстанда да көп indi. Bizim Tatarчылар, Сәсвези, Татар моңы, Вагап фестивальләре. Әмма дә ләкин менә хәзер узган ел беренче тапкыр булды, быел инде ул икенче тапкыр оештырылып килергә шундый масштаб рәвешендә дип әйтсәм дә була. Яшь йөрәкләр фестивале проекты. Менә шушы проект буенча берничә калифа сүз әйтсәгез шәп булыр иде. Ну, яшь йөрәкләр ул шундый проект, анда ул икегә бүленгән иде. Аның берсе хәвәскәр авторлар авылда яши, авылда эшли, шәһәрдә яши, заводта эшли, ну, җырлар язарга ярата. Менә шундый кешеләрне без чакырабыз, үзебезнең бу фестивальдә катнашырга. Шул аларга булышабыз, менә бу сәхнәгә чыгарга. Biz bu yılda uzdurganda, aprel ayında bir Әгіржі районынан bir kişini çıkardık. Anın canın gelip jırladılar. Jürinin aklası Elif Xaboviç Gıtavuli dedi. Bu festivalde jırlarga orun versek, bu jır birinci bulur dedi. Ол kişi mena şöyle söyledi. Min de bir 30 yıla yakın jırlar yazandı. Minden indi bütün ol keldi dedi. Sen kompozitör tügül, sen jırlar yazarga tiyiş tügül deyip. Biz anın turunda televizyordan söyledik. Olay gibi bütün avuldu ihtimalandı deyip. Mene şuna göre şuндый kişilerge buluşurga deyip şunday iştirgan aydı. İkincisi indi, bu yaş jırçılar, yaş dibinde, men şöyle yapsaydım, yaş yürekler, o her bir jırlı tırgan kişi, jırlı başlayan kişi, o yaş yürekli kişi. Angar bolsun 10 yaş, angar bolsun 90 yaş, o jırlasa, o yaş yürekli kişi. Men şöyle yapsaydım, şuna göre bu festivalin ismi yaş yürekler. Biz onu iştira başladık indi yipten. Bu festivalge heveskar avtorlar birinci yıl, ikinci yıl bulsak da bu indi bir 20 yılga yakın bardır indi. Onun arkalı Gülüstin'de katnaştım. Onun arkalı İlgereyler, Nail Timanaklar, Nürzedeler, Landıш Nikbetyanova, İrkeler, Vadim Zakharovlar öttiler şu festival arkalı. Alarga birinci adımda buluştuk indi, alarga çıgarga zor sahnege. Bu artistlar arasında da gelecekte kim bilgen? Alar da bizden tigi sahnenin zor artistları bulur deyip ümitlenip kalabız indi. Alarga köpmedir erişimiz, alarga buluşabız. No, bir kaşanda bir artistka etkenimiz yok. Biz sizden yıldız yazıyla deyip. Biz şöyle beytemiz. İletemiz sizne bizlerin sahneden tutarga. Sahneden tutarga. Big avray ol, kstati, sahneden tutarga. No, bu festivalini iştirganda biz qanday aytamiz, biz iletamiz sizni sahnani tutarga. Sahnaga chiqaramiz, jırlar tabamiz, jırlar yazdiramiz, şunun bilan buluşamiz. Bu pek zo'r buluşu deb sanayman. Birinchi adımlar yasavishi. Dege хорошую пинка даем deydi ruslar. Mana shulay. Men tag'in bir aytasim kela, mana bu dege havaskar avtorlar festivali turida Big zo'r rahmat, mana big zo'r rahmat. Benim yolda uchrashdi shunday kishi Ayrat Ilhomovich Volkov degan. Ул миңа biz аны bilan uchrashdik, biz сөйлештик, мен aytdim, Ayrat, mana shulay, bizga shunday festival bor. Ayta uylab qo'yinglar, uyushtirib qo'yinglar. Ул aytdi, men big riza, biz аны bilan birga ishlay boshladik bu festivalda. Mana biz bu zalda Ilhom Ayrat Ilhomovich kelmasa, biz bu zalda bo'lmas edik. Anlar big zo'r rahmat. Ул o'zida menda Ayrat degan. Şolay yok. Bu zalın direktörü Natalya Petrovna İlyasova. Anlar big zo'r rahmat. Big zo'r rahmat edildi. Alar bizden bu zalga kirtmeseler, bunday festival bulmaz deyip bilmiyorum. Bunları aktiviteli görüyorsunuz. Yaşı da var, kartı da var deyip. Bana eyler bu sahnede bizden bir yaş olayımızı çakırıyla.
Бу куйып әле безнең эфирда шул малайны. Син сезнең белән кичә сөйләшкәннән соң әйткәнең әле, бик яшь, укырга да кертмәде бугай дип ушыга. Укый башлады, беренче курста укый. Үзе ул Ижевск шәһәрендә. Кызыгының исеме, аның кызыгының фамилиясе. Аның исеме Рөстәм, фамилиясе чын татар фамилиясе Егоров. Сезнең башыгызда һәм инде радио тыңлаучылар тыңлап китәбез. Рөстәм Егоровны. Yüzünde zengin, yüzünde dostum, bakıttırgan yıllıdır şekilli. Yaş gönüllüm seni, seni güldeminim sevgilim. Yaş gönüllüm seni, seni güldeminim sevgilim. Damatanda olsun. Rüstem Yegorov. Менә дөрес ничек уйлыйсың, Рөстәм, безне тыңлаган тамаша башладымы икән, юкмы икән? Белмим шул менә, әле шалтыратучылар юк, тамашачылар кылчаба инде, ишетелә. Рәхмәт. Тагын бер кат кылчаучылар, Рüstem Yegorovка. Рәхмәт. Җыйтабы чыннан да безнең шахматталар бит инде, без студияда кебек хитәбез бит инде, нигә сораулар булмасын, килеп тора монда сораулар, яздырып торалар. Менә шуны гына аңламыйм, шуны аңлатып бирәле менә миңа. Син бит үзең инженер кеше, менә инженер, профессияң синең инженер. Менә ничек син шушы татар сәнгатенә, ничек шушы сәнгатькә, менә шу җыр сәнгатенә, продюсерлыкка килеп эләктең? Менә шусын аңлатып бирсәң иде. Мине кайсы вакытны хатын әрләгәндә шулай дип әйтә. Мин бит инженерга кияүгә чыктым. Кем белән торам дип кадәр. Рөстәмдә мин үзем теплоконтроль заводында эшләдем. Шундан мине теге өлкә вакытны бит направление бирәләр иде. Шул направление буенча мин укырга кирдем КХТИга. Мин шул КХТИны бетердем. Монда КХТИлар бар бит инде. Сәлам сезгә. Без КХТИ кешеләр тыңларга тиешләр. Менә мин шунда укырга кирдем. Мин шуны рәхәтләнеп бетердем. Шул бетергәч мине калдырдылар.
научно-исследовательская лаборатория кафедры инженерной экологии. Мен шунда шли башладым. Болдым ведущий инженер кафедры инженерной экологии. Наукой занимался, даже диссертация язган кебек болдым инде. Шулай имештер. Аннары килде безнен к власти Черномырдин. Ушла дебетте, денег на науку нет и не будет диде. И шундан сон безне кригне бірішер. Іштен шағырға керек болды. Но Аллаға шүкір, мен 95-ші жылда болды, 94-ші жылда мен шулай келіп шықты, Битаман ауылында, анда Дубязлар біләлер, Битамандар біләлер, Азат Низамиев. Біз аны мына шыраштық та, ол мен айты, қара, сен жүрейсің дейді, әлі қайларда дейді. Айты, біздің концертларда ауыл уақытта, біздің танылған жершіміз бар еді. Келме, ерме, деп жабады өтеді, кім әлі? Қайфул Абзал. Қайфул Абзал. Вот шуны білен, олар концертлар ештіріп жүрген еді. Dey, şimdi olay biz напишем sonra mı ne Marı'ya varasın, Çuvaş'a varasın diye imin durak kişisi bireylerden bilmişe, nişik iştirirga, kayda barırga, bir kırım da bilmem bitime. Aldım bir durak diye bili afişlarda. Gittim bir Novosibirsk şehirine. Kırdım dikaha, metem şolay konser. Tatar знаешь местных diler metem yok, jiberdiler, bardım sileştim. Білесің бе, мен шектір, орыс еткенде интуиция бардыр енді. Мен таптым бүтін кішілерін, кім білен сілешерге, қайда барырға, шолақ ішқарлада бардым, таптым, үйіштірдім, аншылақ болды. Білесің бе, мен зал толы еді концертлар білен. Но Новосибирск дейділер меңа концерттан соң, бүтін мұндай өрмістерін келмеді мұнда дейді. Дұрыс еткенде? Вот шолай дейді. И Марияқларында жүргенде, қазір мұның торында менің қатын Шәлі ауылында, менің бажайым бар. Бажай жизни деметрге бола енді, бажай деметрге бола. Ол Әфхат Хисметов, Камал театр артисті, оны тамашы біле енді. Ол ішіткенде, мен шулай концертлар іштірғанда келді де, менға нәрсе дей, қаралы дей, бажай дей, біздің дей Камал театрында дей, Жейкіні ол уақытта бар еді, 8 бушқа бере тұрған спектакльлер бар еді. Ол уақытта план бойынша еді. Бәйдер бізге сөйлешер еді. Біз міне бұл Ғайфулла білен жүргенде, меңа сөйледілер Бәрәңгі районы тұрғында. Мария Республикасы Бәрәңгі районы бар деп. Мен кеттім шында, анда сөйлештім. Бұл 8 Бәрәңгі районы, Маритурек районы, алар білен. Міне, білмей нәрсе ойлап мен алалам екен алар. Но бардым, үйіштірдім. Әлі мен білмеше, аны оқшаға ештірдім. Мен аны бушқа ештірға болған дейш болған екен. Мен аны оқшаға ештірдім. Рәшит абай Шанхай шулай деп етті. Көп мәзірім брат бірінші тапқыр оқша төледілер деп. Шулай сөйлеген бейдені, мен де сән шулай деп етті. Мен кәм оқшаға қатлы яратпасын деп. Үш дейін оқша деп етті. Шулай деп мен аны ештірдім да, и Бәрәңгі районында жүргенде мені әйттілер салаватны мұнда шақырырға айды дейлер. Біз де 3 тапқыр бардық дей, ол бізді посыл ал дейлер. Қазір мен кеттім бейт білесің. Ол бұлақта мені что салават, что Ғайфулла, мен аларын вообще да білмеймін. Мен алар үшін, мен алар тыңдаған да жоқ, рәтлер. Кеттім бейт салават янына. Таптым салаватны тағын Камал театрында. Таптым, сөйлештім. Бұға жырақ дейм, метен тұқтали брат дейм, сен көкке жырақ енді. Сен дейм шалларға көп мә жүрейсің. 240 дейм, метен мұны тұрға шығасың, езі көрмегіне. Шолай ма дейм, метен точно. Но әйтмәдім, что ұрман аша шығарға келеді. Короче, бірді афишалар нелерім аны ештіріп қайттым мен салаватта. Аннары, бұл салават ештірдің бейді бәткені оңайлығында озып кетті концертлар. Кстати, мен бірінші кіші кім салаватны Міне Татарстанда шикке шығарған кіші. Меңа қатты салават Татарстанда ғына концертлар қойып жүрген кіші дейді. Салават болара. Салаватны шулайтып шықтық та, и айталық міне бұл Чернобыльні келді де, бізні үштен
февраль айында Салават белән очраштык. Бу теге Илһам абыйның 60 яшьлек юбилей алдыннан шулай сөйләшеп киттек тә мин дә әйтәм, Салават эшсез, ул мен нәрсә сөйлисем әйтәм, эшсез калдым. Әйтәм миңа да эшкә ди. Мен әйтәм, мин шулай ди. Әйтәм, мин кара вакыт юк ди, ул миңа билет бирде. Шул Илһам абый юбилейна менә бу опер театрында булды. Без хатын белән булдык ул концертта, очраштык, бергә утырып сөйләштек. И ул мине чакырды үзенә эшкә инде. Мин ул вакытта кирип киттем менә бу сәхнә юлына. 25 ел чыга алмыйм инде шунда. Һәм чыкмасын да инде. Aslında çünkü iyi менә шундан да тыңлап киттек. Әлбәттә менә бүгенге көндә дә бит шулай ук синең кул астыңнан чыккан җырчы бүгенге көндә популярлашып китте. Моторлы җырлары бар. Әйдә шул җырчыны чыгарыйк әле шунда. Тыңлап киттек әле радиодан тыңлап карыйк. Аны исеме Әлимә, фамилиясе хәзер белмим ничек, чөнки Киевга чыкты. Шулай мәне. Мин белгәнчә Сафина. Сафинадыр инде. Сафина, әйдәгез, каршы алабыз. Теге кайсы вакытта әйтәләр, без русчасында белмибез, мәйтәм, чаккаш күрәсез, чаккаш. Әнә чаккаш күрәсез. Киттек моңыз. Хайди киш. Thank you.
Biz rahmet ıslar, hayırlı iyi işler. Allah! Allah'ım rahmet eylesin. Nişi ismin? Wow! Eminim Halime. Rahmet eylesin sana bir zor yeme. Indi. Kımışın sizin değil mi? Rahmet eylesin bir güzel. Var Kamilочка. Hayırlı iyi işler dileyin başımızda da. Hürmetli, jırmın, süyüşü, milletdaşlarımız, tamaşaçılarımız, dostlarımız gelsin yarayım mı? Hayırlı kişiler, dostlar. Mene min, en birinci, buralar как будто ни при чем. En birinci ulu rahmetlerimden min, şuşunday, matur, жылы, ihlas alkışlara küme turgan tamaşaçılar karşında çıkış yasarga mümkünçilik bergen için. Haminde zor sahnege en birinci adımlarımı 15 yaşlık bala keliş tanıştım min bu hürmetli Cevdet abi bilen. Haminde şuшу hürmetli zatımızga en zor rahmetlerim, hürmetlerim hem alkışlar bugün ama Cevdet Bilmanov. Halime, birinci balayına Cevdet isim okuşarsın yeme. Silektik mi? Söyleşmedik. Cevdet abi, Allah'ın izgi rahmetleri olsun sizge. Birinci adımlar yasarga yardım etkeniniz için. Matur, zor sahnege ишчиклер ашканыңыз үшін хаминде шушындай көркем кішілер янында шығыш жасарға мүмкіншілік бергеніңіз үшін жырларыңыз үшін бик зор рахмәтләр сезгә. Хаминде келесі жырның бір тарихы бар. Менің әткәйемнең туган көне. Хәтерләмим, менә бір 10 ел элек точно булган хәл. Может даже күбрәктер. Әткәйемә бер оригинал бүләк ясысы килгән иде. Һәм Җәүдәт ага шулардан. 4-нче ел. Ниченче? 4-нче ел. Нинди 4-нче? 4-нче или 5-нче елда язып бу җырны. Ярар. Сезнең эше булсын. Һәм инде Җәүдәт ага шалтыратам әйтәм. Надо придумать. Әткәйемә бүләк булды. Һәм инде бик матур җыр килеп чыкты. Әти җырлый.
Әтістерді қатып жүрді. Әтісінде жабақтырып болмады. Мишер. Әліме өзі де ол Мишер қызы еме. Оған танышқанда ол Мишерше бек жоқшы сөйлешейді. Қазір шеп-шештен татарша сөйлешейді. Мишер де татар енді. Қоймағы. Қоймағы, қызыларын қоймағы. Олар шулай бекейді. Бірақ Мишерлер бар ма екен? Кстати. Бар ма Мишерлер? Көтеріңіздер олар. Жоқ, көп түгіл екен. Аллаға шүкір көп түгіл. Олар тегін мақтанып жүрілер. Біз татарның қоймағы дейіп, бұны хатты қоймақ біле мақтанып жүрілер. Білмейлер олар. Остаманың хатты сүт бар екені. Шелек түбінде. Шулай дейін? Бүгін қайталымыз ады. Бәрі өтірмесілер. Міне, шул қоймақ дегенде мен де ярар аңсысы. Ветавик мен сеңа бір баналдырақ сұрау берейм әлі. Міне сен өзің нәрсе ошарға яратасың, нәрсе ошарға яратмайсың. Қарайлы. Давай, башлы күшімден нәрсе яратмайым. Ризықлар. Суға. Суға. Балық. Бүгін ашамағансың ақырсы. Şu кеселігінде отырар суға несі білмейм. Да, суға жоқ, яратмайым ашарға. Яратмайым? Әміне қалғаны турында бір анекдот сейім әлі. Орыс білен татар шырашалар, еме? Орыс білен татар шырашалар. Орыс сарай. Слушай, татарин, а вы, говорит, что вообще едите ты? Татар это пишмак. А что это такое? Ну, это, говорит, когда картошка с мясом и все это завернуто в тесто. О, а еще что едите? Элеш. А это что? Ну, это, говорит, тоже, говорит, вот когда, говорит, картошка с мясом и все это завернуто в тесто. А еще что едите? Элеш. А это что? Это, говорит, тоже, говорит, вот все, говорит, завернуто, говорит. Вот все, говорит, завернуто, говорит, картошка с мясом завернуто в тесто. И что, говорит, только с картошкой с мясом? Нет, еще, говорит, перемеш есть. А это что? А это, говорит, когда, говорит, мясо завернуто в тесто. А есть что-нибудь без мяса? Вот, говорит, да, есть. А что? Костовый. А это что? Это, говорит, когда картошка в тесто завернуто. Міне, шул mina Мишуны яратамыш. Eybe. Onda alkışlar iyiydi, alkışlar. Міне, шул оңайдан, міне, ошарға айттым деймді. Мен все-таки почти... Көзіп тұра, езілдігі жетмәдің бі? Жоқ, 110 килограмм. Но қазір міне бір малайны қоябыз, еме, жырларға. Бұл әлі еш, әлі 10-шы класста ғына оқиды. 45 килограмм ауырды. 45 килограмм. Анын әтесіне наказ береміз, бір 5 жылдан соң бір 100 килограмм өстерсін мұланы. Еме? Мен де шыл дейдім, жігіт abi. Міне қазірде мен 92 килограмм. Міне, алдалама. Бұлам, бір 100 жылдан ауыла бірса. Міне, әтесіне айтады, что бәзіне өстерсін аны, теге итні істесін бар, еме? Ол бізге жырақ яқлардан келді, чөнки Мария Республика, Мари Түрек районынан. Міне, Биклі рахмет аңар шул жырақ яқлардан келген бізге. Айтады, тығынап қараймыз ма? Қойық әлі шул жігітіне. Қоямыз, күштен әшімін әзір бітір. Адыл Ғалиуллин. Сіздің қошыға. Кеттік.
затары қанша шулай шайырырақ көлерге Дәрті бар еді кең бораннан тар еді Өткен егіттерге шебер қызлар бар еді Дәрті бар еді кең бораннан тар еді Өткен егіттерге шебер қызлар бар еді Дәрті бар еді кең бораннан тар еді Өткен егіттерге шебер қызлар бар еді Дәрті бар еді кең бораннан тар еді Өткен егіттерге шебер қызлар бар еді Яшьлек дигәндә без моңлы күңелебез Җырлар биергә оста егетләр кызларыбыз Уйнап торсын гармунлар, агылсын дәртле моңлар Шатлык нуры мак күңелем атсынлар алсуданнар Дәрті бар иде кең бораннан тар иде Үткен егетләргә шибәр кызлар бар иде Дәрті бар иде кең бораннан тар иде Үткен егетләргә шибәр кызлар бар иде Adel Halilulli. Big zor rahmet, big zor rahmet, şular yaraklarına yakın ettiğin için. Halilulli Adel. Ve aşağılarda сөйләштек нәтиҗәдә табай. Син бит инде беләсең минем нәрсә яратканны тоже. Мин бит инде шулай пишмишкәле эшпит каян инде син яратасың итләре. Мин җәмәгать Min bilirsin ne seyreder. Әйтергәнме? Әйтмә. Колбаса белән ит, и все запиваем Кока-Колой. Yok, evet tabii. Min bilesene, min kukey jaratmam. Kukey. Gün sayın 4 kukey yaşayın. Şuna şimdi taza. Şaka mı? Görüyorsun. Ни дисең, гел дип әйтәсең килмейді ярар. Ne? Менә Җәүдәт абый ярар, ашаулар ансыз торып торсын. Менә минем беләсем килә, инженер булдың, аннары сәнгатькә кереп киттең. Кая гына эшләмәдең, мин белгәнең генә бу 1-20 ел беләм инде мин сезне. Менә кая гына эшләдең, шулар турында азрак әйтеп китсәң, сез бит инде заманында радиоларда да, ниндидер радиолар ачып, салават белән дә эшләдем дидең менә. Барс видеоларда да каядыр. Әйдә менә шуны. Әйтәм, менә мин 1-2 сүз белән генә әйтәм. Иң беренчедән Дулкын радиосы. Unutmadınız mı diye radyoda? Yok. Менә шул радионы мин ачтым. Үз вакытында. Дулкыннар монда бармы, дулкыннар? Булырга тиешләр иде. Бармы? Бардыр инде. Дулкыннар, сәлам. Теге Равиль Наилевич Рустямов дигән кеше белән бергә очрашып, без аны 1 ел җигереп җиреп, без ул радионы Аллах рәхмәте белән 97 елда 1 мартта эшли башлаган иде ул. Менә Дулкын радиосы. Ансы беренчедә. Икенчедә Барс Рекордс белән эшләгәндә мин аларга тәкъдим иттем. Менә бу яшьләр проекты дип инде. Шунда бу 2003 елда, вот менә как раз 2003 еллар примерно, да 15 ел була икән, 20 ел дип мактанып йөрим икән әле. Мәктәп итә яшьләр белән эшлибез, яшьләрне күтәрәбез, яшьләрне чыгарабыз. Менә алар белән без оештырдык. Теге фабрика звезд татарча бар иде аларда. Менә шуны оештырдым. Анда ул фабрикадан кем генә чыкмады, кем генә җырламады. Анда бөтен артистлар, бүгенге көндә зур артистлар, шул ук Мөнир Рахмаевлар, шул ук Салават Минихановлар, Иркәлләр исемле, алар бөтен чыктылар, үттеләр. Менә шул фабрика звезд татарча дип. Мин, конечно, алар бергән яшьләр проекты дип. Ну, алар аны үзгәрттеләр дә, яшьләр дип фабрика звезд татарча булды алар.
etip yarar. Onları barışta işledim min Rekus'ta benim bir zor proyekt var idi. Onu biz işledik birge. Ayrat İlhamovich Volkov, bunda oturuşu, Rosalia Apa. Mine Rosalia Apa, o benim eninin bir tuğan sinisi. Şolay bir katkanda, merhum Ferit abinin jubileyinde anıcarlağın işittim de, bana hatun deydi, elle kimler yazırasın, elle kimler çıkarasın deydi. Dedi, mene bitmiş çıkmadı, istedik yazdırıp kaldı, mene bizim evinin dizapisi vardı, Rosalia Apa. Ben de Rosalia Apa, evet, yazdırağız, seni şolu katına da alıp gittim kazanға, yazdırdım. Ayrat kakış ettim, ayrat ettim yana, davay ottuk şunday bir proyekt iştirip kalıgalı. Rosalia Apa bilen biz yasadık, ezgine ikinci türlü. Bilesiniz mi? Rosalia Apa'ga o vaxtda 70 yaş bulmasa, bulsaydı bir 50 yaş. Biz onu Европаға, bütün dünyaya çıkarırdık. Çünkü bizni şakırdılar, kaydan da şakırmadılar katlaşarga, Европаға şakırdılar katlaşarga, tegi festivallerge, nelerge. No, bizge ettiler, Rosalia Apa'nın tağında apası var, Rosalia Apa, o etti. Beylenip jermeler Rosalia Apa dedi. Şuna göre Rosalia Apa, bu Tristan'da Resey'de bir kanalda kalmadı, federal kanal bir de kalmadı. Kim көрсетmedi, kim söylemedi Rosalia Apa turunda. Mine şunday bir zor proyekt edi bizim için. Şolar жеткендир bu neminde, mine şunun bilen Kanaat bulup yaşaymaydı. Әлі Cöğüt abi mine Rosalia Apa'da tam da köşep alırız biz şulay sorularga. Eynegіз, mine hazır tağın bir yaşırşı, ol indi koydağına, bulmadı koysağına, dünyanın koysağına, ilin oyqap çıkmadı, barabir yolundan qaytır жетті hazır. Bizden yaptılar. Mine qarali bilesin, o bit iş öptü, mine bu konsert turunda. Türkiye'den qaytdı, mine bu konsertta qatnaşmış. Türkiye'de yaşay bugünkü günde. Lakin qaytdı, şuşunda mine Cöğüt abiyle hürmet etip, ele güzeli, şakırıyla şuşu şakşını, Ziyana Fakhruddinova. Yazılar sokağım, yazılar köpük yanıp yeşil jüre, yazılar köpük mengü sapalam. Yazılar köpük yanıp yeşil jüre, yazılar köpük mengü sapalam. Şeyler kübük şöyleşen, şey koyaşı kübük gülüm yeşil, şeyler kübük şöyleşen.
Diana. Teşekkürler. Böyledeki üstlerinin yana bütün başlarına Sizin işe uzayan günler sebepleri Yanlardan doğada Tıraş meşakkatleri Hey cümla izgi cümla yaratıp bir yankıda Hey cümla izgi cümla yaratıp bir yankıda Günlerde bulsun kaldı inanıp kılıktılar Diana Fakhruddinova. Fakhruddinova Diana. Şahindi tamamlarıydı. Fakhruddinova Diana. Zor rahmet. Koytma, koyt. Gülüz.
Tursiyaga ketib жатам. Yo'q, men uzatib qo'ymoqchi edim Javodat. Chunki bilasizmi nima ishi uzatib qo'yishga kerak? Quloqni uzatib qo'yishga kerak. Bilasizmi nima ishi? Kiri bir bo'lib chiqqan ishi. Devam etamiz. Yo'tayman bila o'tirganda men bizga yozg'alab da qo'yam, sizg'alab da qo'yam endi. Bit ko'p yillar endi hozir xizmatdoshlik egasini shit tubaklar bilan, shit regionlar. Aytdik, Shuvashston bo'lmasin, Mariyil bo'lmasin, Kirov өлкәсе bo'lmasin, endi qo'ylardan qayta, mana Diyana butunlay Turkiyadan qaytib jetdi. Ayda shular turunda da сөйләп ketadi. Sening qonunmanda уже заслуженный неләрендә бар булган инде. Мин уйлаучы инде бу. Туктале, заслужен дигәч. Дигәч. Менә нәрсә бар? Индия Европа килгән. Нәрсәләр күрсәтмәкче? Нәрсә белән мактанмакчы буласың? О, җамагат. Беләсезме, Гөлүс? Беләсезме? Бер кашанда кигәнем юк. Но менә бу радиога килгәч, кимичә булмас, наверное. Наверное, шулайдыр. Әйдә басканда булай гына булмас ул. Үзем белән тирибез ул. Күзем күрә бугай. Дүрт күз белән карагач, ничек күрмәсен инде. Менә җамагат. Менә ичмасам продюсер. Менә шундый булырга тиеш, заслуженный кешеләр. Кеше әйткәнчә, халыкны көлдертеп җирмә диде. Но бит мен аны биргәндә, менә кара, менә монысы почетный донор СССР. Külmәгез диде, 110 тапкыр қан бирдем. Теге бер тапкыр газетта Данил Сафаров язып чыгарды. Җавдат абы 5 чиләк қан бүләк иткән. Миңа бер тапкыр шул Данил турында ишетеп алгач, бер килетме. Миңа Данил бер тапкыр нәрсә ди? Бер кеше килде дә миңа, шалтыра. Син нидә тайгак жолга бастың ди? Мен дә но анда син турында газетка язган бит. Җавдат Илманов тайгак жолга баскан. Жүгіріп кеттім, сатып алдым сол газетті. Ол вақытта каток директор эшләгән. Данил Сафаров шуны ничек бұрып қойған, білесіңбі? Тайғақ жолға басқан деп айтмаған, теге катокка директор болып жолға басқан. Екіншісі Көрінмей, міне, қариманы, міне, почетный донор, міне бұлсасы. Кімдерде бар бұл? Бар ма? Мұнда бұлса 5 кішілер генә болырған мүмкін еді. Бәлки бүтінде жоқ. Мұнсысы? Қазанның 1000 еллыгына берділер, салаваттың бірге. Салават әйткән буенча, бұл теге қалған пыстық нилар бізге беріп тіркілер. 5-ші елда түгел, 7-ші елда берділер. Теге біздің кішіге таратқаш, білмейлер әйгерілер, бізге де берділер, түсінілер бізге. Бізге бермейлер бітер мені жауап табай. Сен әрі хит қомсын бергенде? Алқышлар мұнда. Дәйтамай, сен бұларны мен осып ерейін дейемін. Бұлай күріліп тұрасың, жырақтан дағын, күнім кіші кейсәлі ме қарайына барғанда. О, почетный донор тікрат кетті мәні, мұндан ақ дейіп шайттым кетсін үшін. Емет бетінде? Кілмә. Донорлы бек ақша емір. Бар ма мұнда донорлар? Мен бірден бір. Бұл залда бүгін Жавдат Илманов бірден бір почетный донор. Алқышлар! Теге чет регионнар дигәч, чет ниләр дигәч, мен бит әле минем җырларны бүген көндә җырлыйлар Мари телендә, Чуваш телендә, Уйгыр телендә, Кытай телендә. Минемдә 4 тел шул җиткән инде. Урысча җырлыйлар, урыс телендә җырлыйлар. Бүген көндә ул минем җырларны җырламый инде, но Алла бирсә, киләчәктә җырлар дип уйлыйм. Ул Мария Республикада танылған жыршысы, исімі Алиса, фамилиясы бик матур, Ши, Кіміш, Ши Алиса сахнада. Маршалымыз. Это
Mari bayram geçim Kuzeyim bu çeşit dışına Там Марисема море Байлемура Прикажны пырляшки ушна Выбежавший чонажем Байлем уманажем Плачмуроны удала мушта Там Марисема море Байлемура Прикажны пырляшки ушна Выбежавший чонажем Байлем уманажем Плачмуроны удала мушта Капна куштылемже марла кавалтен колтена Уке шилыканже торжан кутыралше Тыргае пайрем кумана Там Марисема море пайрем муран Прикажны пырляшки ушна Убежалше чонажем пайрем куманажем Плачмуроны удала мушта Марисема море Байлемура Прикажны пырляшки ушна Убежалше чонажем Пайрем куманажем Плачмуроны удала мушта
Хау! Ох, Алиса, Рахмат! Алиса, Алиса Ши! Алиса, я думаю, был хороший тебе подтанцовкой. Танцор, нормальный танцор ведь, değil mi? Танцовка идет mi? Alkışlar, Cevdet abiyle, Cevdet abi Gitmanov! Ana kile. Bu pek zor bir şey benim için. Любимый теща. Теща! Büyük rahmet. Kızı için. Он, конечно, вряд ли иногда. Там çünkü o oyun. Kire. Но бит yakışık. Hani büyük rahmet sana karşı. Bunların sözlerden çeşme atsın, dik bir raklet kral düşmesin, gülür günlerine selametlik, hemşatlıklarla üstlerdir. Biz senin fikir atarsın. Büyük rahmet. Okutuşular. Hani büyük rahmet. Mana şaşkalar. Ne töşü bana ya töşü. Evet töşü. Hani daha bir bulet bildi ben gelip tamam. Yok buletler biri alasız hürmetli tamaşaçılar çünkü biz de şaşakka iskitmi bu ay değil mi Cevdet abi biz it yaratamız bin kökey yaratam şuna göre hele vakit көп bir 5-6 saat bunda bulabilir sizin bilen. Koyduk kilo alasız demek için kileydi. Mene gülüz bir iki sözünü etesim kilem de bu Yaş Yürekler Festivali, Yaş Yürekler konkursu dibinde, proyekti dibinde nişe getirgede bilmem ama biz bilette, mene biletteyme, anda yazılan hadiye koncert deyip köpütür akşacı yıldan akşa köşelere bu Yaş Yürekler fondunda tege üstürü için dibinde mümkünlük, her bir kişinin köp mü var mümkünlüğü, ne degende pişkinlerine bir uğruna tıra, ne şunda kilip salsağız, ben bir rahmetli bulur idim. Tege konserttan mümkünlük bulsa salası, bulmasa salmıyorlar. Şöyle bir. Anlaşıldı. Ben salıp veremedim de $1.000. Üzüm yasalım. Şuna köp mümkünlük boyunca ne degende salalar. Ben rahmetli bulurum. Çünkü bu inşa yıllarında işliyoruz. Bu festivalde bir daha mında konsertini iştirişip akşa gerek. Bütün yerde akşa gerek. Köpündür iliş bulsa, bundan tüleriydim neylerin. Bütün rasıklarını çağırıp bulur miken. Dürüst kilişen Cevdet abişinden de bu proyekt ben tomaşaçılarga da, radyo tomaşaçılarga da bizden televizyon karawçılarga da çünkü televizyon karawçı demekten bu bizden bugünkü kişimiz internetten pryamoy efir bilen bara. Şunun için aytasım kile. Şundan da bu proyekt bu birnindi zor akşalar bilen, zor sommalar bilen, zor onda правительство рәвештән алайтыр оештырган проект түгел. Моны bütün көчләре белән оештыра менә Җәләт абый Гилманов һәм Айрат Волков, чөнки бу шушы Юнус кысаларында оештырылган фестиваль. Тагын бер кат алкышлап алыйлар менә шушы кешеләргә. Шушы кешеләр аны Алла бирсә, Ходай бирсә, зур международный стандартларга чыгарсалар, бик шәп булыр иде. Мин дә сездән калмамын, Алла бирсә. Allah versin. Ne töşe çıktı, Cevdet abi töşe çıkmış bir yıl bittiğinde bir kirekli kişi dünyada, şöyle bittiğinde. Çünkü töşe bilen cemaat birge turu, birge turgan parlar var mı töşe bilen? Bunda var mı parlar şunday? Töşe bilen birge turgan. Cevdet abi turmuyor yıl birge. Var mı şundaylar? Var ana bir iki kişi gene diyor, o bilese bir iki gene Cevdet abi. Çünkü töşe bilen birge turgan par var mı? O töşe bilen turu, это бомба замедленного действия. Yok, miniki bir geybe. Çünkü ben onu bilen tanımıyorum. Dürüst budaydan bitinde. Şimdi bağlar turunda da münasebet bitinde bağlar var, malay var, kız var, malay sportsmen boğaydı senin bir moşni gana şu bilirəm. Kızım var, Allah'a şükür kızım var, malayım var. Rezide, Simon'dan mı? Yok mu? Kızdan kichkine balası var, 4 aylık kına. Allah koridorda jeliler mi? Gittiler mi? Balacıl. Mine kızım var, bizde iki ınağım var, 2 yaşlık Ruşan, 4 aylık Aysalu, rahmet alarga, baba deyip karşı ala,
малай... Мама deyip uzatып Yok, kala. yok, yok, yok. Bizde ebi, baba, böyle bir güzel rahmet alalım. Onların malayım var, Azat isimli. Azat, oğlum sen kayda, bas hadi. Bunda mı olur? Көрünmeyin. Azat bassa düşemge diye başı. Bunda gördünüz mü? O kişkine malay metr 90'da. Bitir 90. Da, bir güzel rahmet. O malay benim 18 yaşka, 17 yaşka katlı sport boyunca deyinde bu 4 tapkır Rusya çempiyonu benim diye hokey na travе. Şunun boyunca. Yalqovlar, hockey, yalqovlar oyunu. İyi. Şuraya gideyim. Ну, ничего не yapılsa da 4 tapkır bir Rusya çempiyonu oldu. Молодец, tırıştı. Bugün günde okuy, şunun boyunca trening kabul. Молодец. Şurada köpçük yaşarız ahırsa. Karade, ben hazır sahneye çağırattım. Bu canlı boya tarafından. İsmi o enilerge bağışlanan jır. Enilerge bağışlanan jır. Benim tüşçe, o bana eniydi. Çünkü o benim şuraya gelip çıktı, hatının etisi oldu, benim eni oldu. Tüşçe bilen benim eti birge tıra başladılar. O benim için eniydi. What chap? O benim için eniydi. Benim eniydi dörtte. Şu enilerge bağışlanan bir şey. Bu iyi galiba. İyi, şundan da Alimov, Limur'da şapırgan. Kılay popüler kuşu yaşayacağız. Eyle, gittik tanıyız. Linur Alimov. Тыңларга зармын тавышыңны Оныттың рәнжи күрмәдер Сине уйлый туар таңларда Утыр әлем кәй янларыма Сине күргәч кайгым онытыла Ни хәлең бар ачуланым
Sırrın keli yanlarına Seni görgeç koygun unutular Ne halim var başularıma indi Siler koygun yurdıma Ne halim var başularıma indi Siler koygun yurdıma Siler koygun Ленор Алимов. Бақсыда Жавдет Абылыға. Жердің дебюті болуын болды. Аллаға шүкір. Рахмет жыр үшін. Давам етеміз, қайырлы кеш. Merhaba. Bu benim etiden bir tuğan sendisi. Benim bir doğan abimden balayı. Devlet bunlar. Bunda bu eksektörünce mitleşere yolu gideceği olduğundan pasportu sababıyla turmuşum teleşekler. Allah aşkına bu da balalarım bildiler. Balalarım da bunda. Naklarım da, kışkineler de var, zurlarım da var. Büyük zor rahmatsızlar. Benim oğlum yukarıda aldılar ya, oğlum vakitte oğluma kan verdi. Allah'a şükür onun oğlumda 10 yılga arttırdı. 10 yıl yaşadı. Onların bilgenler. Turmuşumuz rahatı kuruz, balalarımız rahatı kuruz çalışırlar. Ama Azat bilen Rezide sizge koyun hasret getirmesinler. Amin. Rahmet. Bizi rahmet. Hazır sizni sahtaya çağırasım kile şunday Türkümde anne ismi İneş. Alır şurada bir ayırması var. Bütün mızıkatları Rus malayları. Rus malayları Tatar mızıkasını oynuyorlar. Jırşılar indi Tatarlar. O mızıkatları alır etkenleyince bizden için bir zor ne oldu bu? Nişe getirge. Tige alır bitinde rock disimi nişe oynayan kişiler. Tatar niye kuşu alır için bu nişe getirgenler. Yamalı alır işi. Alır bir kızak yelen almadılar Tatar gilerine. No hazır Allah'a aşkına tırnak karılarınki Rus malayları Tatar uçaklara oynuyorlar. Tatarşa söyleriz, mesela silisiz gider. Onlar bana anlamayın. Gittik, tıklıyız. Min anlatırım, min. Bu tanışta meyenler kur, alır bizge kadirli.
бәхет шатлык юлдаш булсын, калам шушы теләктә. Рәхмәт, җыйда да китте инде. Беренче җырыбыз. Рәхмәт. Бик рәхмәт. Бәйрәм белән дигән җырыбызны җырлап киттек. Җиһад Гилмановның музыкасына язылган җыр иде бу безнең. Икенче җырыбызны җырлап үтәсем килә. Кичермени дип атала шулай ук Җиһад абыйның иҗат иткән җыры. Лейсан Низамова сүзләренә.
bir iki süt dilegesin kile, benim bile işletilen kızlar, bitste bala tabalar. Minden tügül korkmağız. Buna Leysel de bu mümkünde iş bala en iyisi ol. Sizde Allah bir sana verse tabi bu dışına kayta. Жертве вокруг нейден, eğitmeydi, şolay değil mi? Yok, no, yakışı kışı bitinlisiydi Leysel. Şuna göre etemindi. Biz onu bilen tanışkanda o vakitte onlar 17 yaşlı kız idi. Bugün günde en iyisi, iş bala en iyisi bit. Rahmet. Siz ormadınız mı? Aşısınız kilemi? Yok biz spesiyel bütün Kozan'ın apşipitlerini çakırıp giderdik bunda. Kıstı bışkını, pilminini, şavurmanı, Burger King'ir, McDonald's, şu bütün üstüne var mı dayım? Şurada koridordayım mı? Şularını aşağı üçün deyip, sizge aşağı üçün deyip alıp bildik. 50% skidka tugul, üstte turisiz, Allah'ın beyleri ayıya. Buşka tugul, teneffüs dostlar, teneffüs. 10 minutta 22 sekundga teneffüs. Eyleriz.
я так время. Да, я подглядываю некоторое время. Все идет, все хорошо. Картинка супер. Я даже удивлен, что по сотовой связи как идет. Прям в таком качестве передается. Хоть сейчас в эфир. Ты ведь раньше не в татарном форме работал, не в эфире точно. Чтобы на сцену не Mene teyinde oturgan en gördüm seni менен келгенде. Evet. Завтра я попросил завтра мне выходной сделать, потому что суббота до воскресенье к своим прямая трансляция. Димка мне пишет, завтра прямая. А я его попросил выходной сделать, потому что я не могу. Тоже с утра до вечера работать. Сейчас. Конечно. Выходной наручный. Так. Пойдем дышать. Сейчас я ему отвечу. Молодые сердца. Ты мне не поверил все-таки, да? Нет. Это молодые сердца. Начальник милиции должен твои намерения назвать молодые сердца. В каком хорошем месте я сидел. Не выдержал, сбежал. Нашел больше А свободных людей кто, Паша? Конечно. Я всю неделю принимаю. У меня есть любимая поговорка, рекомендую. От работы еще никто богатым не стал. Это жизненный мудрость. А от работы никто богатым не стал. Правильно? Типа вот богатских не думают, что подобные хотят параллельно, честно говоря. Попытки. Вагабовский на том начинает. Здесь профессионал ответ. Вот этот бабай впереди, который меня выходит. Что-то думаете. Знаете, вот да. Вот это,
балкон хороший. Это он меня и выплыл. Не сидеть, я не знаю. Вот противогаз одевать. Я не знаю, честно. Я, когда он уселся, первые 2 песни его не было. Потом раз он убежал. Что-то дергается, снимать толкает. Трясет, я же камеру ровно. У него пол под ним трясет стул. Я на поглядываю, что это? В общем, я сбежал на тот день, я больше не могу. Не знаю, что там происходит. Вот это самое главное. Вот как бывает. 4 километра.
видишь или без очков? Да, эту картинку только что мне прислали. Да. Примерно так. Класс. Могу тебе Класс. Пришли мне. Давай, сейчас я. Сейчас я. Пожалуйста, не бросал глаз, да? Да. Нет. Какой там кабинет? Ну как, это я. Просто кто-то интернет, программа такая. Хороший кабинет. Вообще рисуешь. Классный фото. Мне понравилось. Так, тогда я больше ходить не буду. Ответ. Че? Я не вижу, что там. Ответ, смайлик.
Ну я не знаю, что она имеет. Что она имеет? Это очень двоякое. Двояко, да? Либо что дурачок, это фамилия, какие-то подписки Ладно, пересланное сообщение. Вот же не я придумал, не я отправил. Ну, это браво. Все же знают, что говно. Ну, слушай, будет время, зайди в интернет и посмотри документальный фильм «Крысиное царство». «Крысиное царство» включили, там, ну и так далее. Через 10 минут ты не хочешь захочешь страну мира. Все правильно. Разобраться. Север там, вот эти боссы, Кремль, Москву, там, где Путина, измаиловская группировка держит. Волосы будут стоять. Запомни, крысиный царство. Он что-то 45 минут не видел. Этого товарища, который сделал этот фильм, его же не грохнули. Сидит мужик. Туда больше не хочу. Да, сейчас кто-то уйдет еще. Или мы такие вот в целом про россиян. Не просто позволено. У нас это идет одна не решилась поиграть. Во Франции студенты отдали президент лет на общественные города. До сих пор гудят, что желтый жилет. Потому что они не боятся. Один депутат Конечко смотрел, не помню, как называется, и он говорит, что как происходит, сколько там народу, за что, за правду, за ложь, за махинации, право. Вот прислали, нам на стол кладут, нам на руки не дают документы, законы, принимать, менять, мы приходим, получается, у нас уже стопка бумаг лежит, стопка законов. Вот на сегодняшний день 160 законов. Можно посмотреть, что такое 160 денег.
В Конституции нет Те, которые меняют постоянно. они решают, как снижение, выразить, заложить, выше платить. Ну, Аллаға шүкір, жиылыштық кебек, ашада іштік. Bir кішкене генә bir мәзәк шундый бар. Мәзәк кебек әйбер бу булган хәл bir авылда bir танылган, бик танылган артистыбыз концерт куя. Концерт вакытында сорый, менә беренче рәттә утырган bir ак яулык кигән әбидән. Әбикәй, безгә хәзер бу авылга килергәме? Или икенче авылга барыргамы дип концерт куярга. Әби күп уйлап тормады да, әйтә, улым, син икенче авылга бар инде дип. Концерт куярга. Менә мин дә сөйлисем килә. Сезгә ничек, безгә икенче тапкыр икенче авылгамы, дип авылга килергәме? Калырга. Булайбы? Килгән. Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер. Әйбәт, алайса, Җәүдәт абый, менә калырга дип әйтәбез инде, тамашачыларыбыз. Biz монда менә Җәүдәт абый шулай әлегенә нәфсә сөйләшеп торган ел бит инде Җәүдәт абыйның бу яшьләрдә проекты гына түгел, үзенең дә юбилей елы. Ниһаят Җәүдәт Гилманов пенсиягә чыкты җәмәгать. Бик зур пенсия бирделәр. 9400 сум. Алкышлар монда булырга тиеш. Җәүдәт абый, син борчылма, менә пенсия дигәннән бүгенгесе көндә иң бай кешеләр ала пенсионерлар. Миндә шулай дип Слави, кием аласы юк, ашарга аласы юк, машина аласы юк, әйбергә саласы юк, бер нәрсә бирәсе юк. Китереп бирәләр, картага салалар, нәрсә аласың килә шуны аласың. Ул син бер әйбер алмыйсың, сиңа җитә. Китә, Аллаһка шөкер. Да здравствуют пенсионеры! Инде дәвам итеп, хәзер радиодан тыңлап китәчәкбез үзебезнең тагын бер яшь җырчыбызны. Җәүдәт абый миңа шундый еллар килде. Гөлназ исеме икән, фамилиясе Исрафилова. Аның җырлары белән ачып җибәрәбез икенче өлешне. Менә хатын-кыз язмышы дип, хатын-кызга мәдхия дип, менә шундый бер җырны тыңлап карыйк. Киттек. Гөлназ Исрафилова. Şağı, baktan şağı aziz balası.
denizde tavırlı. Kadın kızın derdinden yazlar tuva. Kadın kızın derdinden aslar tuva. Kadın kızın derdinden damlar atar. Bir yoran sağınırlıkke uyarakta. Bir yoran sağınırlıkke uyarakta. Rahmat Cemil şimdi muhabbet için. Bir rahmet sana. Terak yollarda Şalladan Devleman'a kilgen işi, ne bu konsert işimine bir zor rahmet sana. Rahmat. Dillas İsrafilova. Именно в момента, когда уростыльная кучасин киде, çünkü сколько лет уже, по-моему, 5 лет как нет его с нами. Галина Николаевна, вы не здесь случайно? Галина Николаевна Литвинова? Нету? Ну, обидно. Алай была что-то сейчас не будет. Менә бу хәзергә җырлады Билназ. Бит җыр ул ки язалар, сүз язалар. Булмаган кине менә аранжировщик дигән кеше бар. Ул теге музыкасын яза торган кеше инде. Ул начар язса, әйбәт кине бозып бетерергә кирәк була. Начар кине әйбәт аранжировка язса, әйбәт җыр килеп чыга. Аранжировщиктан бик күп эш тора. Шуңа күрә бөтен җырчы тырыша табырга яхшы аранжировщикны әле кайда барып җитәләр. Мәскәүләр киләләр, Казанга баралар, Мәскәүгә, инде монда эзлиләр инде. Кемгә яхшы бер. Шундый аранжировщик бар иде безнең. Ул безнең дустыбыз Андрей Литвинов. Ну, 5 ел элек аны үтәделәр. Әткәндә искә аласын килгән турында, чөнки менә 5 ел вакыт үтте менә бу аранжировка. Әле ул ничек ишаны чыктыларга рәхәтле кулакка. Ул бик тырышмала иде. Ул ничек итте? Һәр вакыт килгән саен Андрей менә булай кирәк, булай ясарга кирәк дип. Ул миңа шул хәлдә иде. Не учи меня, я сам знаю, как надо делать дип. Аннары ул татар музыкасында, татар сәнгатендә җырлар яза башлады. Аның бик күп җырлары бар. Аның бүгенге көндә дә җырлап йөри. Мунир Рахмаев, Роберт Шамгуров, Роберт Ямгуров, Сафиуллина, Алина Сафиуллина дисеңме, Алина, ну, бик күп җырлар җырлыйлар. Шул иркә аның җырларын җырлый. Менә кеше юк, җырлары җырлый. Җырлары халыкта. Андый кешеләр күбрәк булса иде безнең татар сәнгатендә, урыс кеше булса да, ул татарга, ул мине бер тапкыр бик катерләде. Нәрсә дип әйтте? Ул Мәскәүләргә аранжировка ясаган. Тегеләр моңар хат язганнар. Ты что нам татарскую аранжировку сделал? И эрни меня шалазы. Ты мне всю руку сбил, я теперь татарином стал. Андрей, мы тебя помним. Şundan da alkışlar var. Aranjировщиклар, şundan da aranjировщиклар olarak ilk hazır etik barmak bilen gene sanarlık bütün üstüdeki ilgili almıyorlar. Bütün artistler kayasarkan çıkışlar köp edin. Özünüz biləsiniz, bugünkü sekinde 1000 yarımdan artık çıkışı var. Koya aranjировщиклар 1000 yarım çıkışıga ulgürsünler, indi şekar yasarlar. Şuna göre bana cevap eytip gidelim ya. Sizning o'zingiz chiqarganmi, o'zingiz jitaklab olib borganmi shu tatar san'atining zo'r sahnasini olib chiqqan artistlar mana kimlar mana bor bitingda ular mana ustabda aytamiz endi oldinda aytgan edim. Bashira Nasirova. Mana Nursatlara deysinmi, ilgari deysinmi, Landышек Бизянова, аны endi men ишеттимдә bir шулай шараштырып Әйдә яздырып карыйк. Мин күптә җырлаган түк, мин җырчы түгел дип миңа әйтте. Мин аны чүп ини кишләтеп җырып теге. Давай яздырып, яздырып, эш яздырып. Шул эш җырдан икесе
Әти куллары ялгышма деген жырлар бик яхшы халыкка кирип китте, бүгүнкүнөн жырлана. Ну, шулар жеткендир бу инде. Шул теги фабрика звезд әйтте бит инде. Ondan чыккан артистлар битсиде. Миниханов, Салават Миниханов әйткән буенча, Җавит абый булмаса, мин монда сәхнәгә чыгып та булмас иде. Аның фабрика звезд булмаса, сәхнәгә чыгып та булмас иде. Шулай менә Җавит абыйның тагын сорау гына кискен әйтәм. Артистлар, ярар, алар чыгарасың. Ә менә бүгенге көндә, хәзерге вакытта синең кул астында тагын бер артист бар. Ул җырчы түгел. Ул үзе баянчы. Баянчы. Менә бу ничек баян килеп? Ул рәхмәт аңа үзе килде, Җавит абый менә синең белән эшлисем килә диде. Иде эшләп карыйлар. Мин әйттем, Адель дим, мин баянчы белән эшләгән кеше түгел, но эшләп карыйсым килә дип. Шуңа күрә әйдәгез менә. Тыңлап карыйгыз әле. Ничек без эш? Мин аның белән күп эшләмәдем. Ул үзе бик ста баянчы. Ул үзе белән ничек уйнарга. Но Өйрәтергә кирәкми. Тыңлап карыйбызмы? Китте. Адель. Thank you.
Рахмет. Менә bir-iki сүз генә әйтәсем килә. Тиздән Алла бирсә, шундый бер фестиваль, баянчылар фестивале оештырасыбыз килә. Сезнең арагызда уйнаучы кешеләр булса, катнашыгыз безнең фестивальдә, әдәмне чакырабыз жюри әгъзасы буларак. Киләсезме? Алла бирсә. Хәзер чыга торган, җырлана торган җыр турында bir-iki сүз генә әйтәсем килә. Айтуганнар, бу сезнең өчен. Айтуганнар минем хатымның нәселе Айтуганнар. Бездә бит татарлар шулай, исеменнән белмиләр. Айтуган исеме, Шаһир исеме, Катыбырын исеме, төссез исеме. Шулай бит инде. Менә Айтуганнар сезнең өчен. Минем хатымның әтисе бик матур уйный, бик матур җырлый иде. Аның бер яраткан җыры бар иде. Шулай дип сөйлиләр, яны үзем күрмәдем дип әйтергә була. Менә тыңлап карыйгыз. Мин аны бу концертта әзерләп тырыштым малайларга, мәктәп әзерләгез әле дип. Айтуганнар сезнең өчен яшь наратлар. Сәхнәдә Рөстәм Егоров.
Tamam bırak, 5-6 yaşında makinasını mı? Evet abi. Salıklıyı, kıyma, rəxətdən ettiqladım orta. Rəxət, indi devam etemiz. Bu yatırgan zırşının turunda bir ikisi sorularım var. Yok, soru var idi. Sorular көп idi ol. Cevdet abi, шығып кірдім, тезгіне шаптырып қана кірдім, бір ай бір мұны тұлған, сенің машинаға кірдім. Сен бір яңа машина алғансың. Яңа. Ну, мына шымсын анламадым, мен Cevdet abi. Көрдім еме? Мені көргенде яңа машина алған. Но, руле оң жақта. Сол жақта түгіл оң жақта. Тоқта. Аны мен түгіл. Мені бір-екі сөзін айтасың келетіге руль турындайым, менің бір дос малай алды. С правым рулем. Алды да, мен айтам, ну и как тем сырын тегінден? Білесің бі дей, наверное, қатын білән айырылышам. Мен айтам, нешлеп айырылышасың деп. Дейм, теге по привычке тәрәзәге тікірген сайын дей қатын қалеген. Яры елі сен алмағансың. Вот менің яраш левым рулем. Әйбәт, Міне, бар ма екен мұнда шықты тамашашылар, оң жақлы рөлдерлеріңізді алмаштырыңыз тезірек. Ертегі өк алмаштырып дейіз машиналарыңызды. Көп мі пар сақланыр еді? Көп бірсіз шартланыр. Шартлары едекен, шартланыр. Рахмет, еді әйдәңіз әлі, тұрмақ кетегер тағында біздің бик мұңлы жыршымызды өзінің мотор жырлары біле Башқұртстан жағынан. Башқұртстан жағынан Башқұртстанға келді, біле бұл концертқа. Әйтем, мұнда жүйт түбәктерден бик көп кішілер келділер. Бұл Башқұртстаннан келді. Әлі Уфаны ұзып кәшті әлі, 150 километр деварға келіпті. Мен бұлақлар болғаным жоқ. Нендер айып, қасы яқтан? Үзейтір. Үзейтір ме? Рах, тыңлап кетіріміз. Әйреңіз, қош алыңыз, Зүлфире Сунығатуллина. Çeşme uyanadi Gün akşasın yedirip şılan Gün balana ölmiş Yaşlıyım çeşmeler Yaradanın arında Ağlarım dillerinde Ağlarım yıldanmaz şişmeler Yaşlıyım çeşmeler Yaradanın arında Ağlarım dillerinde Ağlarım yıldanmaz şişmeler Yaşarızdan şişmelere gündüzüm diş Yaşarım şişmeleri Yaradanın arında Ağlarım dillerinde Ağlarım yuvanmaz şişmeler Yaşarım şişmeleri
şişler uyanan gül bakşasın yürüp şınan gün bağlana kürünmeyeyim yaşayıp çeşmeleri yürek ağlarında ağlarman dillerinde bağlarım yollarla şişmeye yaşayıp çeşmeleri yürek ağlarında ağlarman dillerinde bağlarım yollarla şişmeye bağlarım yollarla şişmeye bağlarım yollarla şişmeye bağlarım yollarla şişmeye. Rahmet, zor rahmet. Men endi Boshqirdiston yoqlaridan kelib jetdim desem de bu arada men Qozonda, hazırın Qozonga ko'shindim, lekin Boshqirdistondan joyda tabi qo'ynar ko'p salamlar olib keldim. Qadrli joyda tabi sizga ixlosdan meni har vaqtda da yerdan qo'li suzgan uchun har vaqt qachon kelsam da eshiklarimning ochiq ixlos ko'nglingiz uchun zo'r rahmatlarimni bildirem. Hem kelajakda de bizning o'rtoq ijodimizni davom ettirgan nasib bo'lsin, o'rtoq notur jillar tutsin. Rahmat, bir qishonlayman joyda. Rahmat. Qadrli do'stlar, kelasi jirim mana bizningcha naq totar jiri. Shunga ko'ra aytagizlar birga uyolmaycha sahnaga minib jirlab biyib bir ko'ngil ochib. Söylashdikmi? Men jirlayman, siz biysiz. Ketdik.
Bayram Kavik. Zülfire. Sunugatulina. Kimler biydi balatsı. Bulegin kirib alırsız özü bilir. Rahmat zor etip. Zülfire bir zor rahmet sana. Yine nasıl ettik bir tane April ayında ötkerdik deyip. Ey, uzman yıl kergeni şu Yaş Yürekler Festivali'nin birinci tapkırın. Şunda авторский номинацияда жеңген лауреат жеңушіміз бар біздің. Мына шушы жыршыны сіздің қаршыңызға тақдим етеміз келе. Өзі ол журналист? Өзі журналист. Журналист, әйе. Ну, жырлай. Әйбәт жырлай. Чистай Мишелі. Мишел, Чистай бит ол Мишелердің баш қаласы. Мен буады көрген едім. Yok, анда таксиде Мишелер. Таксиде, да, мұнда уже вообще конкретный. Анын яртсығына Мишелер, а Чистай ол 100% Мишел. Қаршаламыз. İnsaf Gaynulli. Sevgili dostlar, sizge özünüz etken, işçiler gençlerim, kırmızı bir adala, Gülnur Eyzat sizlere. Dostlarım sınatsa dostlukta, merhamet verilsem mevkule, yaşamga, kışkırtmi bir taşan kumrda, saklansa bir ömür. Yalattı şartlarda kutlarım, toyulsa bir ümit faydadan, saklıkta bir ümit, baradık bir ömür. Hancar kupa dalgan sözler var, Sıkılma olmasın görüşümü Sınavda saklanmaz görüşüler Yaşasın canımda bir ömür Yarattır şartlarda kurtarır Durulsa bir ümit faydadan Saklıkta bir ümit Baradık bir ömür Yarattır şartlarda kurtarır Darılsa bir ümit faydadan Saklıkta bir ümit Baradık bir ömür İnsaf Gaynulli. Pek zor rahmet dostlar.
Чистайлылар беркашында кускул белән йөрмиләр. Инде җирдә табый чакыргач килдем. Бик теләп, бик шатланып, бик горурланып килдем. Җирдә табый чакырды дип. Без җирдә табый белән 15 еллап таныштыр инде. Менә шулай һәр вакыт ярдәм кулы сузып тора, һәр вакыт хәлемне белешеп тора, шалтыратып тора кеше ул. Шундый дуслыгым белән мин бик горурланам. Һәм әлбәттә инде менә ничек дип әйтим, Чистайны хәзер музей иттеләр бит инде. Чистай язучылар шәһәре булды, язучылар музее булды. Хәзер Казанны продюсерлар шәһәре дип атасак та ярый. Чөнки Казан продюсерлар белән берләйме. Шуңа күрә менә шундый бер истәлек язучылар шәһәреннән литературный чисто подготовленный бер энциклопедия, энциклопедик, белемле энциклопедик дәрәҗәдәге Җәүдәт абый Гыйльмановка. Акша дип торам. Бик рәхмәт. Без менә элек вакытта китапларны әйтәм бит макулатура җыеп алай идек. Мин бик китапларны бик ихтирам итәм. Бик зур рәхмәт сиңа. Там бер тапкыр бик зур рәхмәт килгән өчен, бик зур рәхмәт катнашкан өчен. Инсаф Гайнуллин, Чистай җегете. Карале görüyorsun. Мин хәзер сәхнәдә пешим әле бер минутка гына. Нәрсә ул? Тукта хәзер. Нәрсәдер эшли бу хәл. Берәр этлек эшли. Менә сәхнәгә бер кешене алып менәсем килә. Аңлашылды, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хөрмәтле телевизор караучы дуслар. Сезнең каршыгызда Татарстанның һәм Россия Федерациясының халык артисты Миңгол ага Галиев. Гаҗәп кешесен. Шул кадәр мин теге юмор дигәннән үзем белән ерак бирмим, конечно. Теге мактыйлар да, теге Ишпай дигән Ишпай Төркемәле безнең безнең композиторлар союзында композитор бар ул. Үзенә характеристика язганнарда үзенә укыга биргәннәр. Теге укыды. Не знал, что я такой хороший человек дигән булды. Җәүдәт дускаем, ничә еллар бергә менә әле генә монда тыңлаган бит мин. Минем монда килгәч күрә, мин үземнең шәкертләремне. Менә баштан кичек карыйм, Рөстәм Егоров җырлый. Ул минем шәкертем. Ижаудан таба бакайт мин генә аны, беләсезме? Син аны дустыйтыр менә шу халык артына чыгара башладым. Амин мин аны тыңлыйм да экзамен кебек мин аны тыңлап отметка куям. Бу әйбәт булды. Аны менә дускаем, аннан инде күпме җырчыларны бергә Алиме, нема алып килдегез. Аны Мари илдән килгән Адель. Гаҗәп малай спортсмен бит ул. Хоккеист бит ул. Менә хәзер аннан соң әле безнең Кытайдан килгән теге Ахметҗан Галиев, әтисе Турсунтай. Аларны алып килгән җибә. Халыклар безнең тамашачы белән Ахметҗан Турсунтай. Шулай диләр, чөнки шулар тисе әйтте. Аның балалар туган сайын ди ничектер китеп бара торган булганнар, шуннан соң хәзрәт килгәндә моның исеме Турсунтай дип кушам. Бу яшәсен дигән сүзне аңлата. Турсын бу той дип кушканнар ул исемне. Бу гитарман. Шулай белсен дип килгән. Хөрмәтле дуслар, туганнар, мин инде әлбәттә монда килүемә бик шатмын. Менә залны күрсәм мин, шушы залга карасам, ничаклы туган дуслар булыр да дип, карале дускаем. Мин нәрсә дип әйткәндә уйладым да карале. Синең дә фикерең, минем дә фикерем, менә бу залдагы бөтен кешенең фикере дигән җырны әйтеп үтәсем килә. Ул инде Нәҗип абый Җиһановның Зәки Нурый сүзләрен язган кие. Нәҗип абый мине диплом биргәндә, молодец, тырыштың бит дип диплом биргән кеше. Һәм шуны әйтәсем килә.
Барышын сенің сиремінде Собой балам буласың келе Шақлы түнде ефегүләніңе Томшы болып қунасың келе Ой, жайын яңғыр, қышын қарлар болып Қырларыңа явасың келе Еркен өзіне биік ярлар болып Суың юлын соласың келе Ой, жырларымды сенің күйлер үшін бір қошығым боласың келе Юлшыларыңа жернің сыйлар үшін Шешмәне болып туласың келе Sinekkenler topluyorlar öyle. Nindigine cevşekilmete benim yanına. Nindigine cevşekilmete benim yanına. Min ana in birinci etip alıp varan bin oğlu bir yanına. Metan bin oğlu bir senin konsultasiya gerek. Mene tırnap karar. Nişik ne koşursun öğretmenlerge. Nişik koşursun da biterim gerek. Bin oğlu bir. Men mana xotinga beramen dedim da. Yo'q, tege diragalar qo'ya yurmaydik, mana shashig olib qandim senga deb beramen. Миголабы. Кстати, Миголабы деп айтамыз һәр вакыт. Бер кашанда билмейм искәчүдәникән мен япаны. Юк. Но шунда кесем килә. Чыдасын мен япа. Миголабы төнге эшкә хәтле бит алар белән җырлап утыра. Менә яшькеләр, артистлар кайтырга килмиләр. Фәне ишеттеңме? Нинди әйбәт кеше икәнме? Төрле яктан киләләр. Улалар белән сәгать төнге эшкә хәтле. Миңа бер бала әйтә, мине Миголабы сәгать 1-гә чакыр диде. Мен әйттем, юк, төнне ди. Менә мен япа шуда индигәме? Allah'a şükür күршеләр бик әйбәт. Рәхмәт аларга шөкер. Безнең башкасыннан килгән дигән ялгыш диге 6-нчы тарган дигән төплешитләр дә безнең ни кайчак үзгәртүгә ялгыш китә. Тегезләр кая күрәм? Мин булабыга филармония после под нами дип әйтте дип. Мин булабы бер кашанда диге баштырганы юк. Һәр вакыт җәүдәт килгәнә ди. Аның белән сөйләшәбез, шул көндәк алып килгән бер җырчы да калганы юк. Бөтен җырчының алдын мин булабы. Рәхмәт сиңа мин булабы. Рәхмәт дуслар. Минем күмәрем булса, минем хыялым шушы Илһам Шакировның авазын дәвам иттерү. Менә карап тордыгыз бит инде Рөстәм Егоров. Ижаудан аның талантлы бала Ижауга баргач, Мудгуртиягә баргач, аның белән җыраштырдылар да мине әнисе белән тыңлап карадым да гаҗәп бу бала. Баянда да уйный икән, музыкаль мәктәптә дә аны Ижауда калдырмакчылар иде. Мин әйтәм, Фәйрүзә сеңлем, әйдә Казанга дип әйттем. Һәм үзенең улын талантлы улын булгач, үзенең Дитсар балалар бакчасының директоры Фәйрүзә ханым аның белән монда Казанга килде. Һәм теле нинди эш бар, бөтенсен тырышып аны тәрбияләп үстерә. Һәм менә шуны әйтә, дускаем, син яшь бит әле. Син бит мин армияга киткәндә туган бала бит син. Мин санам чыгарды 18 яшь 504 ай. Менә шулай. Шуңа күрә дусларым, кара, пока мин да зәрлем әллә мөмкинлекне халык кайтасы бар, өйләренә кайтасы. Менә монда синең җырларың бик күп, 200-дән артык 100-гә якын. Шуңа 76 минем җырны кушты дип әйтәм дигәнмен. Бу минем җәүгә дуска дигән, бәхет теләп дигән язып куйдым, минем подписымны куйдым. Ой, Миголабы, бик зур рәхмәт сиңа.
Hürmetli tamашaçılar, bu meydinde 48'dagi dostlar, olaşıp keldim. Men yoqqa bir kelganim yo'q bedinde. Qayta olib ketar yerdalar. Alla qo'yib borib stansiyaga tushdik. Alla qo'yib bir yerga jibermaylar. Degan yo'lni yetishtirishlar odamga keljidim dedim. Allohga shukr yetishdim degan. Hammani hurmatli do'stlar, to'g'anlar. Bu dunyoga biz kelganmiz ekan, yo'qqa tugil der. Hayda. Yerden motorlar beşola yerden kovar kenler bizge varar bizge kaderleri yerge gülmek ile gitkenler herkemden girilmegenler o esnaf kukrelerge gitmeler bu dünyaya biz gelgenliken yokka tüger bu dünyaya biz gelgenliken yokka tüger berip koyaş jirge korandada berip gemulay zaman zillere yıldır veren yıldır orasında balkak yanar keşfetler Erkekleri girilmegenler o yaştan kukremlerge dikmeler bu dünyada bizi yaşırdıken yokka tüger bu dünyada bizi yaşırdıken yokka tüger bizden geçen jirge korlar yavan günlerimizde şiller iseler senin aşanıma üzleşirgene eğer mine yaşayın iseler erkekede yerilmegenler o yaştan kukrevlerge dikmeler bu dünyada bizi yaşırdıken yokka tüger bu dünyada bizi yaşırdıken yokka tüger Dünyama sivilgen, Tatar halkı, bütün kıvır bilen zorluk boyunca birinin devleti bulma. Yapmalar bütün milletlerine yolumlu olur, bütün milletlerine hizmet edilgan korun kolu. Şuna göre bizden Tatarmamız milletimizin yüzü olarak gelecekte toplamışız. Gelecekte bizler bizden halkın yaşa, halkına güdenlik örnek olur. Dünya yaşayışın gerekli kişiler. Erkekleri girilmegenler o yaştan kukrevlerge dikmeler bu dünyada bizi yaşırdıken yokka tüger bu dünyada bizi yaşırdıken yokka tüger Hürmetli dostlar, to'g'anlar, men rahmatli chunki shu yashirma yigit sizning qo'l sho'g'ularingizga loyiq bo'lganman ekan. Bundan da zo'r baxt yo'q mening uchun. Men o'zim narsa bilan eson vaqtda shuni o'zimning shogirdlarimga berib qoldirasam keladi. Shunga ko'ra biz xiyolim birinchidan muzikal teatr uchun kadrlar әзірлей oluvini ishontirib, bu tezda bo'lurga tegishli. İkinciden bütün dünyadagi Tatar halkının balalarını barlap,
Qozanda, jaygi lagerlarda bulup, onlardan şahıslar üstürüp, bütün yerge toratıp, bütün milletlerinin, halklarının yüreğine жылы bulur, hem onların hürmetine iyi turgan şahıslar üstüresim kile. Bu imanım kamil bulaşak, Xuday Tağalarımıza selametlik etsin, Cevdet, Duzkayım, biz birge Allah birta. Yemin, sana bir dur rahmet, hakkı korali. Sen Duzkayım pek egemen evet kişi bulup çıktın bu tabi. Yakınızlar, tutta şeşerim olandan gidemin yana. Mikrofondan da ben. Uzatıp koyam, Mingul abi, uzatıp koyam, uzatıp koyam. Bir şunla gidemem, izletiline bırılmayayım. Yok, bana bir şey duruyor, bildiğin. Ömür boyu gaşık bulgan kişi, manga, sanatga, Mingul abi, Galiyev dostlar. Alkışlar. Миңа 60 деп жерейін, мұнда Миңғұл abi жырлап жерейін. Мен алай аның көк жырлай алмай бірде. Ол мен айтқайын, жауап әйде сенден жыр жиясың деп. Мен айтам, жоқ енді Миңғұл abi, әрбір кішіден өзі іші боларға тиіш деп. Менің өз ішім бар, жыршылар жырласындар енді. Қазір бұл сахнаға шақырасым келе, тағы бір яш жыршы, яқташым, достым. Biz anım bilen bik көп жылдар işleyimiz, bik көп yıllar tanışlar. Siz alın bik көп tapır gördünüz bu stel ortunda. Sahnede Gülüz Habib Rahmanov, Tileşi Jigit'tir. Nihayet çıktım! Rahman, alkışlarınız için jırlayınız mı birge? Haydi!
Yok ansı gerekmiyor. Ya tabii. Rahmet. Gülüyorsun. Şundan kavurayım. Tuhtali, Bakayım mı? İkinci yerine yıkılap aldığından bir Zor rahmet. Aha. Sen tağın jırgılmakçı olasın bunu yani. Ona da halletti. Tatar estradında bir hal bir cüsünün praktiski kuşamatı var. Münir Rahmayev'den enerjize iseler, gülüsünden elektrovenik. Nişik? Elektrovenik. Elektrovenik. Atı bir şeyine, hazır bana misizge birebir kusetesin kili. İlnur Simon'da mı? İlnur Simon'da mı? Bunda. Mine tuhtali, hazır item. Bir şey gitmeli değil. Kısılmalı değil. Bana bakın bir yer. Mınsı bir tane jaglı turgan, mınsı sülü turgan. Değil mi? Mine şimdi bir kusetem hazır. Min jırlıyım. Натурально. Şunday eyverni min özümün haller şefetime buraya gitip gittim 25 yıllık Alkışlar cemaat alkışlar. Milyon ben midir öyle şimdi yaşadı İlnur bas indi. Mene bu jigit ne şunday oyuncular yazdı İlnur sana büyük zor rahmet. O Boşka tübel. Boşka tübel değil de. No. Bilge ko'rsatsan da bunda da artistlar ko'rgach optirab ketdilar bunday birga. No, bu benim anaqning eng yaxshi o'yinchisi, tege o'yinchi deb aytilgan endi. Batareykani almashtirib qinatar endi. Sizga pek zo'r rahmat. Joyda topib zirg'ilib yurgan vaqtda jig'latib istelikka qoldiruviniz uchun pek zo'r rahmat. Bundan 5 yil ilgari joyda topib jig'laydi endi u. Hozir mana shuni tinglab rahatlanib o'tiraman endi men. 60 yoshga yetgach, qanday jig'lav san'atlari bitgandirmi, anasini bilmayman, uyda jig'lagani yo'q. Ilk pek jig'laydir endi. Javdat, seni şuşu yaş yürekler proyektini mende konserti deydilar. Yaş yürekler konsertini konkurslarda eng yaxshi jig'lovchi jenguvchilar belgisi uyushtiruvi bilan qutlayman. Sena chin ko'nglimdan kelajakda da şuşu yaş qizlarni, yigitlarni şuşu zo'r sahnaga oyoq bostira olsam edi deb tilab qolaman. Shundan da Javdat, aytayndi u men tatarcha so'zlasha bilmaydirim deydi. O'zingiz bilasiz, hurmatli yurtdoshlar, men o'qituvchi bo'lib ishlayman. Mana bundagi yosh yigitlarning, yosh qizlarning shunday motor etib tatarcha jig'lovlarini men bek quvonam. O'zingiz bilasiz, tatar tilimiz yo'qqa chiqib boradi. Tatar bolalarimiz tatarcha so'zlasha bilmaydi. Mana bugungi konsertda men shu qadar rohatlanib o'tiraman. Chunki tuğan tilimizni o'stiruvda, tuğan tilimizni saqlab qoluvda mening turmush ittashim Javdatning da ulushi bor deb bilan hurmatli yurtdoshlar. Labuf. Eşi. Eşi. Kichkinaga bir kuchlanish ham bor. İyi, sen var mı çok degandagi? İyi, var turdi. Men o'sha sotib qo'yaman. Yo'q, men bitam nima deysizmi deyapman, unda. Ay, men endi shashaklar bunda. Jo'ra to'y. Shashaklar. O, bu mana aytganlar endi. Aytganlar. Hürmetli yurtdoshlar, Javdat bizning kuyovimiz bilan
кошулашкандан бери мен менен ушу еш йөрәкләр группасында зырыйм инде. Кая барсам да иртүк турып bir kat oşap çıkanları hayvanlar korap kırgız zırlısın bilip duram. Neslen zırlayıp uzun da bilmeyim. Bana benim singlim o kayıtıp çıkıp gitti. Tatarça bilmedir yedi. Şu zevdet diyor. Bana bir zır yazıp verdi. Singine boş karasın araday. Ana ben koya varsam da bu kişinin zırlaganını işitkenim yok. Ol ni Tatarça ol, ni Urutça ol. Men kulağı, sizden ruhsat sorayım. Bir güne kubitin zırlap vereyim ben şunu. Senden sen büyüp dur. Ben işlep durayım. Korap duralım. Ha, sigir durmakçıydım ya lan. Sigirseniz de zorlayın. Hele lan. Ya dulle hitti da dulle hikât tinti yetta hittel. Ya dulle hitti da dulle hikât tinti yetta hittel. Da hitta hittilliga dalle musikitman nuni hitti hanumni. Bitti jikter. Şılap olmuyor mu? Ana dersime sonu bulayrak anlattı. Anı tutalım bu denerek. Mektetegi ol diren. Mektetegi ol diren. Kukderegimde canım içek mini sizine şulay kurem. Kukderegimde canım içek mini sizine şulay kurem. Bu sefer tuvaletten kırganda zırlayım. Bilmem ne gimana? Bana Zevdet'e bir rahmetli Ezrek'ine hamandan sulanıp zırlar, zırlap zırlayacağız. Ben haman zırlap zırlayayım. Zevdet, senin simyana sağlık, selametlik, tigizlik, balalarına, ınıklarına suyunup, kuanıp, türünüp, alanın rahatlarında yaşarına yapsın sizge. Biz sizni zoratamız. Şu geçer takıldı. Bek rahmet. Oy rahmat. Oy rahmat. Uşağlı beyma. Gastrollerge alıp çıkırmadan biysizler. Firdevs Timayev yürütü bir tane bir ekskluzivni varyant ettirip bir balayını. Bunlar ellerinde jirşarım, ben de sizin apşarı gitsem işik bulur iken gastrollerge. Vay Allah'ım. Prям hazır olup gideriz. Rahmet. Bu benim aktör Miloš Ermet'ini onun üzerine zırlayalarım. O da Paştiçist'e müşeri Aleksiyevski. Ben evet. Rahmet. Teşekkürler. Hay Allah. Bu benim zırşım. Bu konsertte katlaşmayayım dedi. Nişler? Ha? Nişler katlaşmadı. İkinci yolu sen bir tane İkinci gastrolü yolu tur başlayasın hazır. Evet. Gastrolü tur başlarım jibere. Jöne tabi bu müzikinden başlar. Ali'den bir rahmet. Indi dostlar bana sonunda sorav diye etsem de bu da indi bugünkü şu şey radyoda diye etsek de efirdayım sonunda sorav degenden jöne tabi etti. Sen koyşan jırlı başlıyorsun indi benim jırlı dedi. Bana şu soravga hazır cevap bire özü. Bir sözünü ettim de koyşan sizin Miloš bilen birge 30 yıl bulan duruldu. Şu vakti jırlı dedi. Miloš'a sana bağışlap yazılacak.
Benim şapa koyar, Jirak Malisi, bunda ikenim mi? 30 yıl birge turalar şamağa, bunda alkışlar bunlarla tiyiştireyim değil mi? 30 yıl! 30 yıl bir tula! Bir hatun bilen! Dostlar, şundan da bu şırını benim de şun kömürden aytayım, birinciden gafı ötenem. Degende sözlerim bilmeyim. İkinciden korapşırlıyım. Yaraydır bey, Firdevs Tibayev da korapşırlı bey. 7 tapka kilip kitap alaytırıp kırkırcarım eşinde. Nese koraydan olan da bilmeyim ara. No, min alaytırıp bulduramam конечно. Korapşırlıysa bulayım da cemaat. Şundan da şırının sözlerini yazdı Ferdinand abi Gaysin. Küyün yazdı Jelet abi Gilmanov. Мен шапа юратырмын, юатырмын деп атала. Алқыш артында болады. Кеттік сіздің үшін. Алда секіріп болайын. Gülöz, big zor rahmet sana.
Tağın bir 15 yılda tağın jırlarsın деген. Зур рахмат. Миңа мәлләт исән. Бар инде. Гөлмира бик зур рахмәт. Ярар. Гөлөз. Так, ничегез әле без хәзер? Туктале, Гөлөз. Менә Сценарий бармы безнең программа? Менә монда басыйм әле мин. Менә монда басыйм әле. Бер ике сүз китәсем килә. Ой, Камиля бик зур рахмәт бу Энекәшнең кызы. Камиля Сабирова. Менә һәрбер концертның оештыруда булучылары бар. Менә шулар турында бер ике сүз әйтәсем килә. Менә күрәсезме, менә бу нидә? Монда язылган Татар информ. Менә алар төшерәләр. Бик зур рәхмәт аларга. Татар информ. Тап медиа. Аларга бик зур рәхмәт. Алар безгә булышалар. Менә бу фестивальне оештырганда, концерт оештырганда алар безгә һәрвакыт булсалар. Бик зур рәхмәт аларга. Менә монда иң аста язылган Россия, Татарстан телевидениесе һәм радиосы. Алар да безгә булышалар. Сез аларны тыңлагыз. Алар телестәләр безнеңчә, безнең татарлар өчен эшлиләр. Бик зур рәхмәт аларга безгә булышкан өчен. Алар булмаса, мондый фестивальләр, мондый ниләр оештырырга бик авыр. Оештырырга була. Но халыкка тарату өчен бик авыр була. Шуңа күрә менә онытмагыз, яме, Татар информ, Татмедиа, Россия, Татарстан. И менә бу безнең логотип инде, яшь йөрәкләр логотипы. Шундый бик матур җирәк белән ясалган. Бик зур рәхмәт сезгә. Хәзер бу сәхнәгә чакырасым килә ике җегетне. Аларның берсе шалтыратты миңа ничә ел, 4 ел бардыр инде. 4 ел шалтыратты да җавап абый синең белән эшлисебез килә дип. Мен сез кем буласыз? Менә мин исемем Айрат, мин исемем Марат. Без бергә җырлыйбыз, без теге сәхнәгә чыгасыбыз килә дип инде. Мәйтәм, килегез, алар килделәр. Алар белән очраштык, сөйләштек, килештек. Мәйтәм, мин йолдызлар ясамыйм, но сәхнәгә чыгарга сезгә булышам дип. 4 ел эшлибез. Бүгенге көндә ничек булса да безнең бик алга бардык без. Аларны беләләр, аларны хәзер таныйлар. Алар бар телевидениедә, күп булмаса да, но бар телевидениедә, күп булмаса да бар радиода. Аларны җагыраталар. Алар бик матур җырлыйлар. Мин шулай дисәм, алар бик матур җырлыйлар. Сезгә ничек шармитә юк белмим. Икесе дә иләнмәгән. Так что шаргыйлар, айтуганнар, эләктерегез кияүләрне. Бездә кияү чыккан кызлар бар. Әйтәгез, менә сәхнәгә чакырасым килә. Май төркеме. Нишләп май? Марат, Айрат. Куштыкта башларын май төркеме. Теге ипигә майдан атырын түгел, май айы. Менә май төркеме сәхнәдә. Şirkizler sular eşteydi Bağımızı ortalı Dönüşlü canlı Yattı sen kırmızı Sin şaya kızlarını İyilizdir sonunda Uçlarından düşkün sular Şurlar istedim bilgen Elek izler sularından Merteberdim kamçıların Kuşlar düşerim bilgen Daha kızlı ortalı Dönüşlü canlar Yattı sen kırmızı Sin şaya kızlarını İyilizdir sonunda Смертельный номер. Эй! Aşık bulan kızlarına elde bu güzel yaka Sizge tağın kaydır ilim Motor şırlar ilim Şakırsanız kunaka Kadar kızıl olup kaldı Dönüşlüm canımda Yapı sen kırmızı Senin şayan kızlarını İyilizdir sarıldı
minde üzülüp sarıldım. Dağlar kızı olup kaldı, tanıştılar canlar. Yandı seni fırgınırdım, senin şu ayak kızlarına minde üzülüp sarıldım, minde üzülüp sarıldım. Murat Hayrat. Oy, bek zor rahmat. Şimdi motor tishli alqishlar için. Endi bilishimizning jir O'ljaylar abi Yilmanovning jiri Tatar qizi Alvina Boshirov so'zlari. Ham endi bugun bizning oldingi jiri ham konsertimizning oxirgi jiri aytib bo'ldi. Ol endi shu temaga yosh yuraklar deb ataladi. Shulay kompozitor bizning Javod abi Yilmanov. Ketdik. Yosh yuraklar. Yıldız kavuzunun bir seri, yüreklerde şirketlerden uyanır. Gül falında bir yıldız var ne yıldız, gül falında bir yağmur var ne yağmur. Şirde yıldız kavuzunun bir seri, yüreklerde şirketlerden uyanır. Dünya bilgisini bizli yaşlarını bir güdere bir düşüre uğrama. Eyni sıla sürmemiz sürmemiz bizning yürek totaş yandan uğrama. Gün falında bin yıldız var ne yıldız, gün falında bin yağmur var ne yağmur. Şiirde yıldız kavuzunun bezleri, yüreklerde şimdi hemen uyanır. Olsa olsun şaşkın birliğine, olanlarda şilekleşsin kızarır. Kırmızı bulsa bulsun şekil balınday, yeşil demek yerinler yaşarır. Gün falında bin yıldız var ne yıldız, gün falında bin yağmur var ne yağmur. Şiirde yıldız kavuzunun bezleri, yüreklerde şirketlerden uyanır. Yıldız kavuzunun bezleri, yüreklerde şirketlerden uyanır. Şiirde yıldız kavuzunun bezleri, yüreklerde şirketlerden uyanır. Yüreklerde şirketlerden uyanır. Cemden Gülman'a Maydırkımı Marat Hayrat Mine min bu sahnaga bir sekund Mine bu kişine toktayın dedi Ne bu kişi Min bitinde zor yazgan bala özüm şeyime Bir dut da bilmeyim Bir instrumentte de oynayalmayım Mine özümçe moralda jirim de başına eledekiler çığa Bir 20 yıl vardır indi şolay. 25 yıllık min kimge ne barmadım. Mindan kildiler, min ayttılar, sen başın katırıp жүрme deyip, mina bu kişi yanına elektim min. Metem ilham, şunday başka elendi uylar, seni kirekmeden uylar.
Это яздырып карыйбыз дейді. И ул миңа шын ничек кирәк яздырып бирде. Нота буенча бөтен әйберләре белән как полагаете инде. Мин аны җырчыларга бирдем. Беләсезме? Истә булса инде Алсу Абылханова Биегәле дигән җыр, истә булса Руслан Баһадур Әтимә дигән җыр, Кызыма дигән җыр, дуэтлар, Алсу ниләр. Шул җырлар белән чыккач, алар беренче, менә минем беренче җырлар, алар миңа ни биргән җыр. Үзем шандым. Мин бер кашан да бер җырчы янына җигереп җырмыйм, син минем җырда җырладың. Киләм, күрсәтәм, мен шулай характа, мин сиңа сөяк бирәм, итен үзең истәп куеш ничек сиңа кирәк. Җырлыйлар бит, Аллага шөкер, җырларым бар. Илһам, сиңа бик зур рәхмәт, син миңа бик каты булыштың. Минем дустым Илһам Байкирәк дигән егет. Бик зур рәхмәт сиңа әйтәм. Шулай концерт ахырында тагын бер әзмә таныштырасым килә безнең җырчыларыбыз белән. Марат, Зульфия Сунгатуллина, Диана Фахретдинова, Инеш Төркеме, урыс малайлары, Адель Зәләлиев, Рөстәм Егоров, Айрат Мардамшин, Гөлөс Хабибуллин, ой, Хабиб Рахманов. Аннары шулай килеп алар кайвакытта башыгалар, бөтен Гөлназ Исрафилова, Адель Галиуллин, бөтен җырчылар кем булды монда, кем катнашты, аларга бик каты зур рәхмәт. Но бер кешегә, аларга тагын да күбрәк аңа рәхмәт әйтәсем килә. Ул мин булабыз сезгә. Мондай зур кеше, зур шәхес монда концертка килеп катнашкач та, мин аңар бик шат, мин бик шат сезнең белән дус булырга. Сез минем өчен маяк. Бик зур рәхмәт сезгә, мин булабыз. Айрат, Волков, ты где? Иди сюда. Менә мин урыс теленә күчәмен димме? Айрат безнең ул татарча сөйләшә ул, тырышса. Вот этот парень, это легендарная личность в татарской эстраде. Это первый человек, который начал делать аранжировки в компьютере. Не так, как раньше делалось там на синтезаторе. Это первый человек, который начал делать. Это дедушка, можно сказать, этих аранжировщиков татарской эстрады. Это человек, который много чего сделал для татарской эстрады. Это человек, который делает и, надеюсь, будет в будущем делать очень много чего. Айрат, большое тебе спасибо. Спасибо, что ты встретился в моем пути. Это человек, который... Вот мы с ним встретились в 96-й бизнес-рекорд. 96-й, 95-й году так встретились. Я говорю, я хочу диск выпустить. Он мне сказал, да проблем нету. Принеси записи. Я принес записи, и мы выпустили первый мой кассету первую. Вот, спасибо ему. Да. Большое спасибо. Так что вот мы с ним 25 лет вместе, 25 лет работаем. Мы проект «Розалиапа», это была вот его идея. Проект. Я ее воплотил. Я был, это, глава проекта это был Айрат, а многие проекты это был я. То есть Айрат нам давал направление, а мы бегали, решали все вопросы. Большое тебе спасибо. Вот, во-вторых, хочу сказать большое спасибо Наталье Петровне. Большущее спасибо Наталье Петровне. Наталья Петровна – директор Дома культуры «Юность». Потому что вот на эту сцену попасть – это большое счастье. Трестенде. Пая барсам да, 100 000, 140 000, мында безне кірттілер. Аллаға шүкір. Саша,
тебе большое спасибо. Вот звуковик сидит наш. Всему вашему коллективу, Айрат, большое спасибо за то, что вот мы провели такой концерт. Надеюсь, наш концерт sizga yoqadi. Allah bersa 75 yoshga tag'in o'zdiramiz. Bek zo'r rahmat sizga. Bek zo'r rahmat hurmatli tomoshabinlar, kelganingiz uchun, ko'rganingiz uchun tag'in uchrashuvlar nasib bo'lsin. Barchamizga da sog' salomat bo'lib yasharga yozsin. Sog' bo'lamiz. Hamida kimlaringizda taqdimotlar manazaraga yashiklar sizning qarshingizda turadi. Kim ko'pmi bo'ldirala rahim etib. Yosh yuraklar festivalini